check with your time, 8 minutes after 6 a.m. here. It's a beautiful Tuesday morning. It's a new day, a fresh start, another opportunity for you to get it right. Another pay a chamu akwabadi about deal 106.9. Jumadi ya tuni din sendi da swap. Obia na ya benada. Kotoni ma boss me there tosu numu fimpim yenu ene aduonusia. It's a beautiful Tuesday morning. Ene ya benada fe. Wada sorry, wake up. Sorry, na faces you hon so bekwa adwuma. Mmofra ne nso na omunya ne ya sisi wo ho tutu. Ye nuanom mmofra ya wo fasenom ye manom a wotro BC nsohwe no. Bomodi ase waboabo afofra no na no pe ono nso get ready for the nsohwe and anope so together with my able team Shaba Kwadwo Samibi executive producer Russ Samuel Kwadwo Akwa Zigizigi Obi anope waboaye with technical production Bismarck edu say e dia godie mu nsem ago promotion sem ebeba Michael say ni DJ Mario enso e support dwumadi na anope mechiao amwakwa aba bibusa se wa promo eto say I hope say nyame adom bibia ye boko ye de nyankopon se si ehun da fefet se ne na ye okratiasefo moja edi emu afurusane na tochema da budwem ti anabai mamo akwaba. Now we streaming live on Facebook, live on YouTube ba wadama na wonso wa share link no amofoforo bi nso atumi ahwebi anabai dwumade no etwago Facebook de braso sisi a wo ba wadama na wonso wa share link no mofoforo bi nso atumi ahwebi live on Facebook, live on YouTube. For our WhatsApp message you know 5505 9340 6565 059340 6565 and I pay my chow I'm wakwaba edi abadiel 106.9 jumadi eni edi Anidaso ewo homo bia and I pay me mami a wotie me and I pay me nuamba ma wotie me and I pay ebi ene kura ne de edi kan ya wotie Anidaso wo homo bia jumadi and I pay mami no mo nkobo kakra ye ntu ye hofo kakra wonem se kasa efri yanum ekura tumi pa kasa efri yanum ebetumi ahame obi ebetumi asai obi ebetumi nso asa obi yare. It can heal, it can destroy, and it can build up. Ano hwanum kasa ye kasa efri wanumu ebano. I know you're very, very careful. It's as a words carry power. And some efri wanumu bano. I know to me the actually. And I remember some catch us create the habit of prophesying good things over your life. I can share some good abra bosso. Can some papa ma ho. Can some papa mo abra bo. Can some papa Emma wumba. Can some papa Emma obusuya. Bible my tia so wo gidi num wanum ne asiesie inhira ene num ye. De wo de wano beka no ebebe mama o. Timisro wo ho aya kan semfa fagu abra boso. Say good things to yourself. Minimum about time be a what na no akan sema de agu ne maso ene ne ma ne bre. Ana wo kofi mensa obe bre. Ampa abofra ne benyi no obre. Ya mansa wo wunye ye da. Minimum say wo de abufuo ene kasa asem no. Misro. Aya ensem bi firi wanum ba, you should be very, very careful. It's as a water if firi wanum ba no. You're very, very powerful. Your words carry power. It can heal, it can harm, it can destroy, it can build up. Timisro, wokasa, no, you're very, very careful. Asem to me feel bila no muba, na chiche sa nipa ne wure. Nsem bi to me feel bila no muba. Na fe nipa na boto nipa na pa ba wa brobomo. Okay, Proverbs chapter 18 verse number 21. Proverbs 18:21. I said death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruits thereof. O one nkwa we touch the maso.
Timisro, wo kasa. Now I didn't have 7 preduasam. Be very, very careful. The kind of water. If you were no muba. Minim nana bia wa cancer sama gune nana nom so na wo nana nom no. Ene ma ko yema won pa. Tana pay. Wa wutie me no. Cancer pa fa ho. Kasa me bodin hye ho. Wa wutie no pay bodin hye ho. Sa me kwabena. Me kwadwa akwa. Me ye nhira. Niema papa nko na beba mabrabom. Say positive things to yourself. And can't go some fanto ho so. Eh na me yade yo, me yade yo no na bekumi ampa yade ni beku. Say good things to yourself. Can some papa fama home. Proverbs 18 verse number 21. Or say death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. And I pray that Yankopon won sha wonder mom wow. Wonder mom ka ho wakoma so ade nyina no. Woman embre mum fama. Woman ye mapa embre wa brabom. Adominenti. Amen. 15 minutes after 6 a.m. here from a Hitman, from a bra kwabena. Marche. Give the Lord a shout. Are you here? Come on. Thank you, Jesus. Anidaso. Oh, where you handkerchiefs are? Come on, everybody. We are going to Pentecost. Are you ready? Play it again. Come on. Oh, give the Lord a shout. Jesus, oh yeah, me botenti. Jesus, oh yeah, me Obia. Back I can say yeah. Jesus, oh yeah, me botenti. Jesus, oh yeah, me Obia. Back I can say yeah. Jesus, oh yeah, me botenti. Jesus, oh yeah, me Obia. And I can see yeah. Jesus, we are me put Ghana, 17 minutes after 6 a.m. here. And it's your breakfast show. Anidaso, Obia. I don't pay a lenya kupase. I don't be a bad dum sunti. Bojadi mo frusania. I don't pay brasso sa was wudanya kupase. Mama wo Friday 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Bakobra. Business mean turn up what pum to say. Yamia do me who you announce way. Me so me who you papa. More happy so day. Thank you so much. Bakobra na no pay. If you ni adoye rade aye me me fiefo a. Na me hu ni amenka kura bi.
nyame oni edi ni yie papa ye fi komu ye fi bemu ama boni bi ankan ye dai so wufo ade eche na de na basatin apra ye na ya sorry nyame edi ye ekọ edi ye ba na nkwala ko mu cho BC me ba wom erade ode omo akosuwa 3 years enne omo kwotro nsọhwe na se ne sa se dan ko no erade onko so ye ntem ginafo ma me saa mini me fiefo onu nkuto ni enimu no to onko so no ngie onko so ndie fi obonefo nsem ne be kai ne be da na ati DLFM nti ti ere fie ho ye kata so mpo mbaka ya anopa na ya da na se anopa se da wase e motivation a wo de baaye ye be hwe ya no kasa yi ye be hwe ya no kasa de ye kọ kasa de ye ba nti ye be se urade so hu ye mobo onye kaka afo se ye kasa onye reminder ma ye na ye hu ne ye beka ene ne ye ntimenka anopa lawyer fans ko michi Obia misasa akode 49 chairman ba akope michi Obia e wo Yesu dimu amen Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I do a no pay what pump to say? Patrol me who ye, me jiri so who ye. Me so me who ye papa. The bad yes. Hitman open I'm sure why. Words are very powerful. I'm sure pa. And open me the radiance say wa hwe me so ama departure me na busuan for. Me sound the radiance. E dey ama DJ Ganama e wo gbetle DLFM and any area mama e wo pram. Oni Anita commando Hitman oni nyame eju. Nyankopon enka won so ho no pay. Good morning. Morning DJ Hitman. Piano no pay what pump to say? Nyame dum ho ye wo ti say. Nyame ando me so me hu ye papa piano. Nyame wa ye bio. No crepa. Because no me call WhatsApp na Facebook no obu ko cho was e BC no we film through accident. Da nyame wa ye bi. Ide nyame se ma mi mada sister mama e what Manita market na me boss Gam Shishu e what Manita and the Church of Pentecost English Assembly the Manita district. Amen. Me da se piano. Good morning. Good morning. Wabaya ejiwa magi. Wa bodin no. Anti magi no pay what pump to say? Adumuni ahwe yi o. Did nyame ase. Enan so yo krada o kwabena ni abana. Nyame o nsram. Mama mo fi adom mo kwadom mo. Amen. Mo yoja. Nyame enyamo kese. Amen. Anope samu a wo de to ho de. So nipa bia wo kasa. Wo hwe wa no kasa yi. Kasa bi wo kwa to wa no nareka. E wo kasa wo beka. Kasa do betimi akwachiri. E be san de wakọ yi mu. Nti de wo kan ye no. Eye pa. Onipa bi ye fa e be boa ne daati. Yo anope de me de asedani ayi moto asifu nyankopon a wahwe yen so enya ne ye briste mu ahome nkwa home egu ye mu ame ayo krati asefo emoje di ye mu afrustane ye tekrema da bozi mu aye mfa na sidani anope me ne me ma ne me nananom me fi panfo ye dawrade ase kwamna wonso ne wabusua me dawrade ase mamo kofi ne nabusua amene nabusua me dawrade ase mamo DLFM abusua kase me dawrade ase ma obi bia difine ne fiba emofra etro BC awrade mo won nyina ho mban me nananom ka ho awrade hwe won so enkwale ya difine won fibanya sumdwi awrade ye hu enfri mofra ne mu na won ntworo ntwa won ne oman Ghana daate Anidaso awrade asan ye na de ne biem wabie ne han sesa ne de ato ye so enframa ye hu me ya ntua de a na ya sedan kutu ne de moto ya tutu nyankopon kwamra ne nyame nya adwuma anti magi nyankopon enka onso ho anapay. Good morning. Hello, good morning. Me patch your first say. Me hu ye papa your first say. I'm Sandra, me free my free zone. Sandra ma minti wa no pay. Happy Sunday. Thank you so much. And now no pay me na nyankopon se e wo ban bone hwe support de ahwe me ne mabusia. Ma hwe ye so 5 January besi and 5 May e ya dum bi keke and I say yes ye de nyame ase e wo ne anwa ya maye. E da nyame ase de ma ya maame mama odogbo ni one ne mba ene na busia. The nyankopon ho de nsu kokora e de ma wo. Me da nyame ase de ma adwuma efo a wo DLFM. Munyi na mu nkwa ene mabrabo. Ene etiefo etie DLFM ena no pay. Medanya me ase e de ma obi bia nkwane na bravo ba kwa na mo ne nyame nya adwuma nyankopon enka won so ho anapa 05934065650534050199. We are live on Facebook oba madam na won so share link no ma foforo bi nso atumi ahwe bi anapa. Good morning. Baba sa kwade
Brother Machu. Major Susako, the Anope Wapum to say. Yami of the moon and radio off. Ah. BBBA at no station and so. To me, Bia, and my call off will be a mutual when never used to do. Brother Man of Permedan Yamiase. I'm myself a penny, Honorable Bishop Richard Jeron the chair here every day. Yamia do not quaba. The Yamia Semana Bravo, the Yamia Sema Kennedy, Japan. The Yamia Sema me fear for me, Yenema. The Yamia Sema for Nana Santi Zungu, Mrs. Minta, loyal fans of dear presenters, Kufima, Meden Yamia Sema Obraquam, and Neo Sodi, Meden Yamia Amaka Sanidi. Meden Yamia Sema College Association for you now, we used to demo. Amen. Amen, may I say. Good morning. Good morning, Hitman. Dexon Bada Kuka Kujeje, Achimeduku, and Opay Wapum to say. Mr. Adam, Pabonia, who ye Panamos, Namia Domiasu, who your papa. Benamiasi, and a pay soon. Pidiam Pombasaya Domo Otto Bushu, Naneka Crapete Petemesono, and a penny boom Miasi, Epigani say, the Danase, Edanase, 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 the Danase, Emavia Semino Mangana, or Mampen and an Abu Afuni, and Danase, DLFM Kofarbai. Legma for Hitman Samibi, Okam. It's a Mesro Bibre, Mesro. And Rana Ayabaku Bebdi, Ishmael Badaku. Namishan Pa, Amen. Amen, may I say Dexon Badako. Good morning. Morning. Me pass you for say. Bajo your friend Kwekumi Fresi Central Region, Agona Saba. Kwekuma minti wana pay. Yankopon Inshramo, Wunjumapa Moye Bua Oman. Yankopon Shasi, or support this saying. Kakwenja woman can be sent me, Massam Kakrani and Jum Tweeby. Pachoma minti wana pay. Akami soon anyway. Eben crani missie. Never robbing Uncle Pona. Yaudia be Druni. Daddy and I was here, you. Amama, Yina. Umbra man, the Tierra, dear Semu. Is only energy. Only energy. Honey and I can Oyame to me for only energy, no ye. Yame to me for only energy. I say, well, brass or chipwa. Now, yeah, only a dofu nayaka. Kaidia ya miwaye Kaibabia na Odufu ya miye humobro Na ube hunuse Oni wedi Papa oni amiyeju Yankopon and Cat won so home and a pay 0593 406565 0534 050 199. This one says good morning, Brother. Thank you, Jesus. Amen and amen. Augustine a coffee messenger. What the about and a pay and no. Good morning. Mathieu. Me ba chomi Josu your first saying. Me ba chomi me din edikachiri ahofe me from your boss ma say ekuyapim. Catch my minti one pay. Yo me da trade am pokwa me ba say yado ma say. Ene ano pe so wasabo me huba inde bia me track am ko ba prempre me no kase esa artoka bedu adwumam enye obi na enye no sa amida nyame asema vaida o aguna nsaba vaida me se wo tie DLFM na no pe amida nyame asema no amida nyame asema me anti magi wo fuko mu saba eno bata pa me chiao amida nyame asema me afa na assembly woman a wato mbagi papa madina zongo junction nyame asumdwe nka no bibiara otimike echira ofenka na no pe ni kwa kamike echira ofenka wodi sura wodi na mesrema no ba chawo wo pona so hyan yankopon ka che miirenum ka che se miirenum kokwe akpene eni awo so mo chia no why but me da se catch rate 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass you for say. Mr. Magini from. What about Magima minti one pay?
My led Benada Yokrada, a radin fashion shiramam. Did I say? And one of the radius is swabo a cranium by departing. If I conya we so, that was it. I will put some idea my way, Katrama. I, Uja. Kum say, Yanni. The best, a little tree near the boy bra. And opawi, Mechia Auntie Maggie. Mechia area mama, I will pram. Bra Kwame or Tom Pabo pram last stop, Mechiano. Asante Zongo Mechiano. Mechia deal, almost me friend, Radema Yakra, Amodi, Nadumunti. Amen. Amen, may that say. Good morning. Morning. Be back your first saying. Let me Frefi at Yama. You mama means you want to pay. With Anyamia says, I don't pay one money party. Mama, sorry, I don't pay me in the car at Yabi driving. With Anyamia say, Mao, where black or blank. And they will cry. I mean, sure, be playing out my power. With Anyamia say, Mammy, or what Yama. With Anyamia say, Mammy, or no so what Yama. With Anyamia say, Mammy, Toffo Baku. The friend Sister Grace, Obia, and any mammy munina. The Danyamia say, my DLFM, Posianina, and Meposia Ponina. Amen. Amen. Yeah, that's a papa. Hello, good morning. Hello. Hello, Hitman. Yes, sir. Me back your first saying. Kofi, man. Kofi, ma means you want to pay. I'm not going to be able to do. Yeah, me, I don't know who you're pa Kofi. I'm happy so. Thank you so much, Kofi. The dog then I could pass. I want to share some the Bible there share. Amen. Amen. May that's a Kofi, man. Chief of Sebo Piano Peden, I said that the above. I say as I can see and come at Trading Ponso boy on the bush and who buy. I said that in Shroud Sebo appear, Chief of Sebo appear message out. What the band of pain or no? Chief of Sebo appear every free time. And Richard Cream one watching inside of pay what then Uncle Pan said. What Tim Quamo, you didn't move for Sania. And Richard said, Radu, what I said. I'm ready for Poco. I say, I'll pay what's what the young coupon say. Auntie Amelia, and you free easterly go. What's what the young coupon say? Honey, I said that you did this year. You won't hear I said that. Nothing when you come as what you know from my I don't need to. Amen.
so brasa de agudi mo nsama go promise nsama brewa no pay this makadu sai kaka to say Lumba supernatural mineral water we are in every form just got a grip one adaro my agudi mo nsama go promise nsama ala pay ni nyina ya hye aya krado this makadu sai atna no pay all the latest around the world of sports here the brewa joining live on Facebook, live on YouTube. Man was share link number of being so to me I should be and I'll pay. I good you moon some of your crowd and I'll pay you there. In attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Arapa, what do you want some go promise some I crowd Bismarck do say Atna say Bismarck, good morning. Good morning, Mr. Hitman. Bibi Aboko dear. It's a beautiful Tuesday morning, and it's a new day. It's a fresh start, another opportunity for you to get it right. And I pay a good year some aya crado. Who be the ye man be say young way. Right, Tabusiano pay me more chemo kwa coins on Costa Cremra deal 106.9 mega swemraso. A good year some papa ya di somo. Juma di kese tueno. Dia cancer ni somo bia juma di asujwa. What me Godfather Mr. Hitman Kasano pay. One sweat me lazy dia cancer pono. Me patro juma di ni chami dieno. One sweat me first in the battery swallow pay. What did Juma di suma bibi bia. Once you take Juma di na pay besima kadu say. Man be say men suma good year some no. Ya de sumna sa onsanso. Etimi ato Juma di suma say bibi bia. Ensu sweat me akonka medical ni komo. Sa brano transi say dia. Me patro Lumba nsu pomwa. Ano mutimi kwa ma pomo say asu ase. Agude mu say fama somo. Etimi mu sa Juma di ba na udi. Ana sempo nso ba ikra. Ana onu ma no papa maden. No man sanso etimi aka Lumba nsu pani bia sanse nei. Entia metin sa fam fidiema. Ya so ne so kraje ti bibi bia. Enso di dem mafra mu kosku no. Mo me papi be pebi. Na so da shamo frani bag mi sanso a. Yenso e kotrate office outdoor. Yenso asebi ye na ma wiaso. Ye di Juma no so ansenso. E kan Lumba nsu pani na bibi bia. Enso etimi akonka no pai. Wama so ase agude mu nsema de somo. Asida PS an koma zigi be. Ano ponu so etimi eleziem yem. Ensi Juma di no first na battery so a. Wo pie images videos outdoor. Empo krane wiase outdoor no. Enso asumi ade kan se social media platforms outdoor so. Eno so an koma krefi oba. Sanso na Michael so quota. Enso etimi abono maden. Akuche nsem na gunkrata so besima kadu sai. Mema sanam so sa. Enka Juma di na bibi bia. Enso konke ya shasia. Asujwa fly na madia 1069. Enko phone cross o mana ne nkoma no. Later sinyina na ediguo. Na fon sanso etimi atodjuma ne nsu ya shasia. Se na komante onu ma brand ana sepono. When ayo penny friends say Jose Marino reporter mete and say na o show penina. Your friend
friend say Florentino Perez nyina se nei me patcho mu kodi nkomo se bibi bia nso timi kon Kenya reporter mete ene se Jose Mourinho no wono nso na Real Madrid jumadie no wono nso ba be Fantia mete ene se Mourinho agent your friend say Oye Mendes no wono nso eka jumadie no ene ti uko enra me patcho image sa do epiepia no na se ya di san komo no enti reporter mete no pai ene se me patcho Florentino Perez enso e sha Jose Mourinho ene ne agent opania your friend say Oye Mendes no eyen koma mensa so ano pedi nyina no enso so mo jumadie sina bibe bia enso etimi akonka na oni ma brantia your friend say Andrew Lumen wono esi akan de ma Real Madrid team no wonim say oye goalkeeper na sentema wo be ka opania your friend say Mathieu Courtois wono aye first goalkeeper so no edema club your friend say Real Madrid no wonim say we propania me di no komo eye Andrew Lumen this season Wabo games are there can't say and crow. A fair young when you first clean sheet over the weekend. Real Madrid teamer and also Real Madrid gamer. Woman Espanyol boy I'm a patron share tuna no and no any apprentice I no come out and Lunin the first idea can say clean sheet. One sweat to make keep it this season and so them Real Madrid team they don't come on. Don't run so much when it's not be beer and sweat to make a no cassette. Me patron Manchester United team no says who copy and so our English Premier League table no so. Wamo our third position bibia daddy anasepo no bibia daddy perfect sample next season omu kopiem and show UEFA Champions League na say reporter mete NSS say next season yen shas ya yenya balloting cramp no and tia mete say manjo e likely support 2 and port 3 no wam su betimi akotom me patro say kobani sane womu kopiem e port 2 and also padi e kan support 3 Unim say one of the biggest club and so Europe likely say manjo be shall next season UEFA Champions League say reporter meeting say team meeting say Bayern likely say manjo me patron next season Champions League no one bet me sham so na Paris Saint-Germain likely say Man U team no and so bet me sham so na club je friend say Real Madrid no me patron Man U bet me sham na Barca and of club friend say Inter Milan so no eyan kuma kram say so no pai no je di nyina so sumo dwuma de say bibi bia so team akonka nenra ukopiem and so Stamford with the Chelsea the Blues and so try ya Real club your friend said Nottingham Forest Ramo abo me kan poly me so mutimu bako me patro this season when him said Chelsea about 13 consecutive games when him say Oma Lusini nyina Oma say just one goal and no goal me patro Chelsea club no and so nyati club friends say Nottingham Forest no and no ana dia can say last 13 games club friends say Chelsea aboa me no ka so matimi ato atena and no so enkomo akrefi obadi nyina no and so so mujuma de sra bibe bia and so atimi akonka na anima branch je friends say Philip Mendy osi akan and so the man Real Madrid team no reporter mate and say season over likely say Philip Mendy one team call ade kan say World Cup ni bi esan say na ni juno empanifoni na tin koma say ube hia so no so betimi akoya de kan say sejuno na sejuni nya baswa 5 months na brante we enso ekotreche unim say me no ka say de aka barely 2 months mundial FIFA World Cup no enso tojo USA Canada ni Mexico enti akoban say Philip no me patcho enai watimi akoya sejuni dia 5 months no trefie enso enkuma akrefi obadi nyina no enso smo panina friend say Marcelino Garcia Tora no ensure head coach ensure the club your friend say bia Ramiro Casano when him say this season we team abomaden at the third position ensure La Liga no so na say when him say next season Bilal ensure Copa Champions League reporter mete and he say opening we next season team to so and Juma former Bilal team no esan say penifon say ni Obama baby wa menyina into penny friend say Marcelina me patro Garcia Torano one should ni Juma de be go ensure say na Bilal head coach no and come on kefi ba nyina no enso sumo dwuma de sra bibe bia enso company friend say Michael Carrick enso head coach at the Manchester United team no this season after say we penny we enso be for Manchester United team no me patro wono na nya the most number of points no e wade e kan say English Premier League no so e 32 points me no ka say there wonim say what your penny friend say Mikel Arteta e ye gunu William Pep Guardiola nyina no wadoma tom proper position sanswa ana Chelsea former coach penny your friend say Liam Resona no me
pacho Mikel Arteta enso timisha una emri mu nyina no enso beje ana we no last weekend me pacho the Anaslo Liverpool head coach no enso so into this season there we penny friend say Mikel Arteta after some penny phone so bandin say no me hwe kire na so ntutu ne man former club je friend say Manchester United no and menu ka say de ukopiem enso English Premier League big ade kan say coach sinya no we penny amidi no komo Michael Carrick kono so etimi do mo nyina tom smoothest level de komo no dodo no so sumo dwuma de sra bibe bia enso etimi akoka na menu ka say de ukopiem enso Italian Serie A no so ya confirm Inter Milan ade kan say Italian Serie A no na after say we are crown of champions no uni ma Brante friend say Federico Di Marco was say na trophy award no or dedicate man na ade kan say ne doubters ina anase ne critics ina omwa chese season be sha se no omunjini ni anase mpo omunjini mu gidie no anase o se sa trophy we wa dedicate am o se season be sha se no enkofo do se ye Lumba bugi se wanyini ball untimi ntoa so mo adanti na wontwe anase mpo no won for so ne mawie waso no watimi abo asa jade kan se mpo no me patro Italian Serie A no title no so da ma Inter Milan wa dedicate sa trophy no enso ma obi bia ina season be sha se no woni ni mu gidia no so nkomo pani e fe nsempo no me patro Federico Di Marco enso akwade di nyina no enso sumo dwumade sra bibia enso atimi akoga na nyankopon ya aduma do china UEFA Champions League semi final second game no toja we no second leg wo Allianz Arena me patro Paris Saint-Germain to club e fe nsempo no me patro Bayern na report amete and say Paris Saint-Germain on be show mo fourth away jersey no enti Ozigi Obia na fe a Paris Saint-Germain away jersey no enti yes na champion Ozigi B e man nyina Zigi nso eti na two screens ni so no pay when second jumede no report amete and say fourth away jersey way ana Paris Saint-Germain so no edi copy mo Allianz Arena na so mo so etimi akokon kweren eno so enkoma akefi oba yedi nyina so sumo jumede so na bibi bia so etimi akoka na Brantia ye friend say Vini Junior say ukopie men so Real Madrid dressing room dia enti ametin say football na say players no dodo na so any gino asi opania and also Brantia friend say Kylian Mbappe Lotin and unim say nkofo do na enso Basha Brantia friend say Vini Junior say na yakoba nsem pempino where you selfish and pempino wanu kwa so etimi aje ade kan say glory no enso for reporter mete and say ukopie men so Real Madrid me patro mo local room ne dia na say players and say ni teammate no wo mu feeling brutal no so nkoma akefi obadi nyina no enso sumu dwuma de sinanra ya sport opania friend sem Thibaut Courtois wano Real Madrid goalkeeper no enso va deba basunim se nay ana Real Madrid no enso mu training na reporter mete and say El Clasico na de kan say weekend yi enso tojo Spotify camp no wo pani we nso betimi abeda goal post nim enso da ma Real Madrid team no so nkoma akra men se kan yedi nyina so sumu dwuma de sinam no kasa ide ukopem La Liga ade kan say Spanish La Liga ne so dia Winim said season bia wo beji La Liga no replica and edema trophy nan kasa no wo de ekwa koma La Liga mpani for panina je fen say ya be tabas na reporter metia no pay and he said this season say koban say Barca and so eji La Liga na me patro be fofra momo esan say replica no La Liga mpani for say na omo nya biem enti wo abeji ade kan say La Liga bia no ye betimi aye new trophy and so ma no so nkoma akefi oba ye di nyina so sumo dwuma de say bibi bia so etime koka na confirmation enya ba nyankopon ya duma 2020 unim se nei ye babo FIFA Club World Cup na reporter mete and they say Arsenal won so ebetimi akobo FIFA Club World Cup ni me no so nkoma akefi oba di nyina no enso asumo dwuma de sina bibi bia enso etime koka medical di ko sempa cho club e France Inter Milan enso ajade kan se Italian Serie A no enso esio makache na me no kasa unim se nei me pa cho the last and sempo no before say year for me club e France Inter Milan no na club your friends AC Milan and so aje ade kan say Italian Serie A 3 ade kan say trophies Etinom here 3 times champions and then Tiaba and they say Inter Milan and so besan AC Milan say me no ka say Inter Milan and so Serie A no ade kan say 21 times me patro AC Milan e won 19 ade kan say title enti no ka say there before say yet Inter Milan team no cramp no na AC Milan age trophy no me ensa dada ni nyina no Inter Milan team abomaden abesan AC Milan club no and so nkoma krefi obadi nyina no and so sum na club your friend say Bayern Munich no me patro say next season see ade kan say Jessia
woman the air question season as an sepono woman the corremo season no woman so etimi on valiant next season me patro just that screens no and a Bayern team no and so the cover 2027 season no jeden come out to don so somo he wo jumede stress on sanso etimi to jumede na brantia your friend said David Raya one a goalkeeper and so the Arsenal team no and they me no kase yaboni din say ade kan say Golden Glove Award we no a Premier League ni yadiama no esan say and a clean sheet outdoor one a kitiano and also a nkoma akra men say so adi nyina no enso asumo jumede na bebe bia enso so etimi akwaga na me patro big game no enso tojo Everton etre feche club your friend say Man City game no enso and they draw ade kan say 3-3 na ni say Man City Everton share 2 ade kan say goals enso tiamo ni nyinam no Man City timi toaye enso timi overcome ade kan say 2 goal deficit no enso ma game no so bande 3-3 obeka ade kan say 40 minutes and as the first goal nso tojo 68 minutes Man City enso da for me kamienu ni nyinam mo timi toamo atoa so ebomade eba ma game no enso ende 3-3 ewa regulation no so eya nkoma akra fi obadi nyina no enso asumo juma de sra bibi bia enso timi konkana before say nrai me patcho Everton ni Man City game ne baba no nese Chelsea so atrafie e was Stamford me no ne club je friends and Nottingham Forest to mo e bo me kanimi anso mo timu ba kwa Brantia je friends Jesse Derry or just 18 years and no nyani debut na masa unya o debut first game and so the man senior team no na enra onya injury masa crucial injury pa abranti we onya head collision enti oni obi enso ti crash ya eno nam subi me no kasa reporter mete and say ya the abranti enso kopiem enso hospital nam subi and oja reporter mete and say oye okay enti 45 minutes and abranti friend say Jesse Derry no wanu su timi ginamu edi juma tuma Chelsea team no me no kasa the Branton injury and no so timi sustain here no and tiametin say oye okay no so eya nkoma akra men say so and opedi nyina no so ma e wo dwuma de zira bibe bia and so timi akwa na nim Chelsea team no me no ka say the 6 consecutive games woman lusuni nyina obeka against ade kan say Newcastle e was Stamford Bridge woman lusu ye against club offense Man City woman lusu ye Manchester United so no eto mo bon Brighton and Hove Albion and so shom Nottingham Forest no and no am do so na for Everton and so shom di Chelsea ne dia masa last 6 games so mabo ni nyina a defeat just one goal per and a club offense Chelsea so no etimi a share no game woman Nottingham Forest boy no and only the only goal Chelsea so no etimi anya din komo no dodo na so sumo dwuma de sine no a ukopiem on Stamford Bridge na ese aka 15 na Chelsea fans nyina enso asoro mu pie ball for me ball through Camena players ne ball enti no awudwane show no live on Facebook na asen aka 15 minutes to go na say Yapon Chelsea fans is yentimi to aso sebi enhwe ball tantantan players ne so e ball e wa go promotion no so e yankoma aka me say so yedi nyina so sumo dwuma de sumadi kadi komo say no Everton so no echi ene ajachi Man City eno mbo 3-3 no pania je friend say Pep Guardiola head coach no edema club friend say Man City ana yebo pino na say league no over na title race no over ube concede defeat say young former club friend say Arsenal ana see that be no obe fight until say nay ebe over ana no Man City team no ana say Pep Guardiola no enso be ja tum say me patcho club je friend say Arsenal so no enso agi English Premier League no so nkoma akra men so je di nyina so sumo dwuma de say bibi bia so atimi akwanka na big game ni toja ewo Emirates Stadium man we no Arsenal and club friends Atletico Madrid na unimisa aggregate na 1-1 game toja ewo Civitas Real Wanda Metropolitano ho ana Atletico Madrid share back kuma Arsenal enso share back and the second game no toja ewo Emirates Stadium 7 p.m. na reporter mete and he say ukopiem enso so ewo UK ho a me patcho club your friends Atletico Madrid omasisa omu hotel obeka is October league phase no chese Atletico Madrid eko UK Emirates Stadium ema Arsenal ebo omu 4-0 unim say na ino omu da Marriott Hotel reporter mete and say Diego Simeone say ubenya say Atletico Madrid team no enso betimi asisa omu hotel reporter mete say nei womu da Courthouse Hotel ni nyina say nei Marriott Hotel kame say nei last time omu kwada ho no entwodie no etimi ba enti nei Atletico Madrid team no enso
so ma some hotel courthouse hotel ana manya ne ntiasa no pai wo mo so da ese wo so ekohwe na so ma yi sa agem no enso afira no so enkoma akafi obaidi nyina no enso so mo command enkadodo na ne wa nemum emere no konti ebetesi form na se ye de fisam nkoma no enso abeso mo kan ketesi Lumba nsupanti egusu asinkonya so agudie mu nsam ne ade nyina so enso mo na bibia nso atimi akonkanti Lumba nsupa dama ye de efisam moboso no enso so abeso nti yenda hotsima na se yenja boafo nkrato ya ba na se Lumba nsupa dama agudie mu nsam afisam no ye de nyina so abeso mo DL Power Sports emu ade ejawo dead DL Power Sports emu ade ejawo dead Right, tabusia gusu asinkonya so kan ketesi Lumba nsupa anopa mi busa nso bai na hono manase mpo dwumadie pai ana wudi bebo madena ese onsan so atimi aka Lumba nsupa ni bi dwumadie bia wudi no anopa Lumba nsupa na ade soma ho anase mpo no ode soma chese bibi bia so edi damenti oma dama ye gusu asinkonya so ade kansa gudie mu nsam no yede ni nyina so asoma dwumadie so na bibi bia enso so atimi akonka na nra wo join ni show na the time ye tena se enso na nonsia kase ne so dia midin komasene kumasi asante kotoko metema enso travel ko dade kanse tuba asrote ama dream steps ye chiomo ebomo ekani mienu a omo so antimi antina panina ye friend say Hamza Oben head coach enso de ma kumasi asante kotoko team no after say enjodie no eba no ono so de komasei enso anaso me Hamza Oben koma wano so edi after say me pacho kumasi asante kotoko enso elusu 2-0 against club friend say dream steps Hamza Oben koma Odia any scoreline is a true reflection. I think we started this game on the front foot. Make sure that we put a lot of pressure on them. We open them up, and I was not surprised. We were watching the game from they couldn't take control. You say we consider that we're able to control the game in some parts, and when they also get the ball, they will take their chances. That is how we have to prepare. But we created a line how we play today, but we're not able to put the ball at the back of the net. It's difficult with it. We need to put things together and work on all departments and make sure we concentrate in our next game. That's what I have to say. We were watching the game from they couldn't take control. Wey ayan koma head coach Adema Kumasi asante kotoko Hamza Oben enso edi after say na ntwodie no enso ba edi nyina no enso asum na head coach Adema Dreams FC eye reframe doma ono na chese otimi ebo kotoko ekami no mantimi ati ono so edi nkoma akra after the game gentle reframe doma nkoma odie best. So the scoreline is a true reflection. I think we started this game on the front foot. Make sure that we put a lot of pressure on them. We open them up. And I was not surprised that as early as the 14-15 minutes inside the first, we've taken the lead. And then we managed the movement very well, close the first half. Now for the break, we did some 1 or 2 tactical adjustments. We decided to look for creativity, which indeed came from a beautiful transition. And then we managed the rest of the moment to make sure that we secure this victory, which is very, very important to our aspirations so far the league is concerned. Wey referent Doman head coach Adema Dreams FC after saying washe Kumasi asante kotoko ekamienu amantimi ate ne nkoma ono so edi ade nyina no enso ema na World Cup no basu nyankopon aduma June July ya Ghana ya qualify na player baako a empempi ya Oba Black Stars ani dwumadie enso konkan pa Daniel Kofichre wono so akodi nkoma aka o se nei onim sa Branty wa traffic almost 1 year and over ni nyina nse ACL injury pa esetin na Branty nso etimi atrafia che na o se ne wase obono modin bia so no nso ebetimi aba in good shape na ono nso etimi anya call akokonkoden ere asum the senior soccer team the Blasters of Ghana Kofichre enkoma akodini. Yes, I do. That's another dream, another goal I'm arriving for, and I believe in it. And on the other, I need to be honest to myself and see every day after this, maybe one day until the call up, how I'm really feeling, in what state I am, because I don't want to go to the World Cup just to be a part of it, have on my CV that I have another World Cup if I cannot really help the team, if I cannot have the impact I had before. So I need to be honest to myself, but until then I have those days, those weeks, month to work on to get in the best shape. Yes, I do. That's another dream, another goal I'm arriving for, and I believe in it. Daniel Kofichre a player Adema the senior soccer team the Blasters of Ghana na say one also ati ne nkomo asumi adi nyina no enso asum dwumadi kese yina onsan so atimi ato dwumadi nsina unim se nra after say Ghana athletics team no 4x100 relay team no
enso etimi akọ qualify ewo Botswana menu ka say the World Athletics Championship ebeto dwa enso ewo Oslo no wo matimi aqualify na Brantia ye friend say Rashid Saminu wono so be di nkomodo do na wase enei omo flight ticketing omo flight won sensem sports ministry enso eyi omani enso edima omo na ekoba nsenke Blasters anka Blasters na ekobo ade kan say tournament na simple game bia be 5 months ye twa omo flight ato dada eba ne say na omo athletics for ne de empempi omo ko tournament na mpanifo nso agya omo mu nsa anaso omani atutu aka omo sam eno nso enkoma ese Rashid Saminu enso akodi nana me patron Ministry of Sports and Recreation enso ade ade kan say response aba na omo se nei Ghana relay team no ese omo plans nyina no eye Ghana athletics for no ena ese anasa omo flight ticket ne omo dwumadi omo dibia na nke Ghana athletics ena ese omo timi provide nyina enti abrantia your friend say Rashid enti buane fasa image ne to so nani sankoma enti abrantia friend say Rashid Saminu no say wan hu ba bia all channel ne anga no anasa ni frustration no enso akwenti nei say obibia ka ese otimi aka che Ghana athletics ti anasa athletics federation no no so yan che ministry no nkoma wo so ede aba montia yade ni nyina so esomo ewo dwumadi ensu na bibia so atimi akon kan no so yan nkoma aka fi oba ede nyina no enso ema na me no ka say die Vision FC say ya charge omo esan say omo gamer omo boy against Swedro All Blacks no empanifo esusu se nei wo so timi eye aniam ho nsem pia enam so bi ya charge omo eno nso eye nkoma aka fi oba yade nyina enso atimi ede mawo ewo dwumadi ensu ni nyina no eye ade kan say inappropriate supporters behavior wo so ede na di ekire match officials eno so eye nkoma dodo na mensia so yade nyina no enso etimi ede mawo dwumadi enso na me no ka say die 2027 AFCON no madika ka cho say pamoja eye Tanzania Uganda ana Kenya ana host 2027 AFCON no na report amensa so no pay and say we be 19th May na say ye the draw no enso atodwa qualifies no draw no na say ye the tudwa eno nso eye nkoma aka no pay mensa so ye di nyina no enso so etimi ediema command anka dodo na ana ewa nemom emre kopa enti ye besi form na fe ye de agudie mu nsema eboaboa no nyina no enso so etimi apem ha na yada Lumba nsupa nso ase esanse omo ana brano brenbi omo so timi kwamwa na agudie mu nsem no omo fa kama yetimi edebeboa na yedebe somo na ya so iso no wei eye bedia chese efi nana kwame ana se young wishing sister Gladys happy birthday panty Gladys na eye wa woda unua bema nana kwame ana se yamfa konya we show na ya show happy birthday pa nyankopon ontinanim emfa nchiro dwumadie bia wodi bia no yeso nyankopon se enei wonton super enso engusu nti Gladys happy birthday pa nyankopon ontinanim nchiro nti on this note agude mu nsema eboabo nyina no yemfa nso a na yenda Lumba super sa no pa ye kwa no nso no mamencha Samje Bakwi ana Mr. Samo ahine afo se omonso abrano bren bia no wo mutimi etedwumade Mr. Samo ahine afo nso se banku ne tilapia no bia girigire manwumne bia na se kwasopa enso so ewa Samje special banku tilapia joint no enti Mr. Hitman no pa mami phone se no ami bubu obi fine pa anti bibia didam ti right mate me da se Bismarck Edusa no pay dia agudie mo nsam agoprama so nsam e dia ba high deal 106.9 Anidaso homo be 3 minutes after 7 a.m. here.
Go to me and I will care now. 8 minutes after 7. I stole your breakfast show. Anidaso home Obia. And a second day, and more fry or fast on me and my watch from BC. And so head up. And then the second day, I watch from Sohendo. I do wish them the very best of luck. I'm afraid I watch from BC. So head up. I wish them the very best of luck. I go on them count home. I better watch you so here. Now, we are bad time and a pair would tell me my man come for Lumba in Super. Natural mineral water for my friend Lumba in Super natural mineral water. Maybe be a woody upon to be a water. We hear Lumba in Super natural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip. Say wedding, a way party, a way year, a way engagement, and a way. We hear Lumba in Super natural mineral water. Papa. From Penifon Afe baby, I will be an supply will be. Go from Penifon 0555 274757 0555 274757. Lumba in supernatural mineral water. Would you see a more de come apart? I swear the Afifan Fidiemo. I'm Penifon here. Said Lumba in supernatural mineral water. I come apart. It's pure in every form. Just get a grab. Lumba in supernatural mineral water. Sanke be a bebwa. 106.9 beautiful piece of music and for Charles Kojo Fosu. Okay, Daddy Lumba di Nyankupo to me.
open krata ni nyina ya krado. Abra so ko wa krata mo boso ne de bro. And all the newspapers are here. I don't pay what reporting. And in Shraba could do some beats and I say I don't pay. Now for the Kuwakra mo boso ne de aba. Daily graphic wa ha no pay. Ghanaian Times wa ha, Daily Guide wa ha. The Dispatch and the Chronicle. And krata ni nyina ya krado. And Shraba could do some beats and I say I don't pay na fee. What in some nyina e de aba no pay. Join you live on Facebook, live on YouTube. Ban wa share link no. I'm ofufuro bin so etumi ahwebi. Some nyina go DLFMonline.com. DLFMonline.com. And some nyina e wo ho. Tell pay Shraba kwadwo samebi. It's not enough for the Kuwakra mo boss what the about. Johnny live on Facebook. Yeah, so real bread when you're in a solo. TBS bread my sorry. David said Yes, David Anidaso Obia ana pe bra suko wa krata mo boso no ye de bro ana pe medical catch on that say join you live on Facebook, live on YouTube ba na won so wa share link no mo foforo bi so atumi ahwebi ana pe inshraba kwadwo samebi atena se wode ko wa krata mo boso no wode ba ebre eye ko wa krata mo boso no ebre my sure about when you send me be a kwaba. Nafe no pay. And krata ni na ya krado no. From Besum Ghana for a wotie deal. 106.9. Good morning. Yeah, good morning, Bracobra. I know people pum to saying. Yeah, me I don't be. As you see, I chapa. Yeah, sure. And I hope say bibi aboko. Yeah, me I don't be aboko. Ye de nyankopon ase papa send and so ye tumi ehie mu na fe ye din komo fe already so. And it's a beautiful Tuesday morning. Yeah. And then a new day, a fresh start, and another opportunity for you to get it right. They were getting it wrong last year, last month, and then from our said you want to me and you know you can also correct what you got it wrong last time, no. Then so what to me yes in CC, you know. Now and I pay what to say be. Oh, yeah, me I don't be able to. Chetty for enough fee, Yamfaku Wakratambo Boswano, Fabesum Ghana for. Bracobra, Yamfa Nasi more dema, Tridi and Point and Copom and so dear Drew. Na Yankase, Besaya Domedana say, one shall support the Ashray near Busian Naso. Na Equada say, Ufoni Sorana, Nabaseke Sikitayania. Yante Mustu, nothing Caboni Biancano. Na Yasedanas, open penso, Ebenezer, dear Drew. Sounds native for Muti Fetch in a bench and pay. Yakasi Yankopon, Unshra woman and your Munakis. Miami Yahodo may be at all the information centers, DJ Ganaman Nabuafo, and Opianco Ponyo Munina, Kessia, Afrin, so trot drivers, Yeni and nom taxi drivers, and express for VIP for the pay, Yanko Poncha Munina, no Munina, Kessis, Dibiada, or Dom Casavian to DLFM 106.9. Could you make us a papa and pay Ubrini, Kuwakatamo was one of Fasom Ghana way, Yankwe. Black Obrano pay Menasi Bio, Kuakatano, a Dudoni in a Montana, and some of the Banador pa. Into the anes of Bejimre na watanase boko na se wasono edu baby na se mu ha kakra pa mode ya pay wasum na fayim na nsema hodo a wo man gen dem ne ma hodo bi nso a ko akrata hodo nde aba no ne mbo boso na poso emfansom ye ka wo se ye de no na poso na ye bode ama wo headlines ahodo a edi enyim ana akotene ewo ko akrata hodo mu na no pay mi sisu nkondwa na mede emu nkyeremu nyina no Aba Abesmonti. Mesrawa na wadwane live on Facebook as well as YouTube. Odi opa DLFM 106.9. Me wo fase makese wo MC alhod mo pipia gusu me boss wo no de atoso ntupa. Obenya nsema hoto a itwago ni nyina
ɛwɔ yɛn Facebook ɛyɛ page no so hɔ ana afei nso ɛyɛ YouTube wopa wobɛnya no nyina bi na watumi akenkan anɔpɛ yɛnhyɛ kowa krataa mbɔ so dwumadie no ase na yɛmfɛmfiri okunini daily graphic kowa krataa no ɛde nsɛm apam na anɔpɛ asɛm a ɔso ɔde baeɛ no nyɛ asɛm koraa na Professor Ernest Kofi Davis ɛyɛ Director General ɛde ma Ghana Education Service na yɛn nyina nim sɛ yɛ mmɔfra a wɔnom kɔ junior high schools no ɛndrada na yɛ dwoada ɛkɔpem efiada ɛbɛ yi ɛne ne dwoada so no wɔnom ewie school kura enti nso hwɛ twa to a wɔnom twera nje so maprapra kyiri school no mo de aba wieye a no kwasi boni bɛka ne sɛ Basic Education Certificate Examination BEC nso hwɛ no efi sɛ wogye ohu di sɛ omodembo ɛne ohuma anim no kɔnkan a we na yɛ nso hwɛ di ka ebi twa to de ama wo ɛwɔ junior high school no aka ne bɛka ne sɛ GHS no na yɛ hu ne sɛ school no betumi atoa so bio ana sɛ obɛsan atena wɔ ne masua kakra ka ho ana sɛ we di sɛ de ayɛ no nwoma sua na na mmoa menti menkɔ fie na agya menkɔpa adwuma afro akyira kwan na menyɛ eti nso hwɛ ne hyase ndra na openipo no ɛna yɛ kwankyerefo openi a wɔda wɔ man Ghana nwoma sua no yɛn papa Professor Ernest Kofi Davis ekyirem sɛ mɔfra na motwere bi sɛ nso hwɛ no ɔhu sɛ mokɔ akɔtwere nso hwɛ na mpanifo de nkrataa bi aba wudi nkunim a school bɛn na apɛ sɛ wotoa so senior high school bɛn na wopɛ sɛ wokɔ enti categories ne dɔɔso yɛwɔ A B C D ne adeade a edepending school kura apɛ sɛ wokɔ ne modern boss de yɛtie enti ne mɔfra yi nya asɛm gwa obi hɔ no ankasa hwɛ ne modern boss school ma kyɛ sɛ yɛ omunyo ko kura nanso ɔkɔ akɔyi a kyɛ sɛ ne categories is a B kura wamfa any A nko a na wasesa abɔ no be wie na yes wa we see port or na yes ja akɔtwere ne ba bi atena kyire din na no na no pay senior kyirem sɛ mɔfra na mɔkɔtwere nso hwɛ no mo wakwanya sɛ anya hwe kura no selection of schools under CSSPS no mo betimi student bi a ebetumi apeke 2 category A schools ente bi a kyem wata mfantepem ne nyina for under categories A no nti sɛ no na opa na wafa ne mienu na ka ho na agya umpotam si school bi e ben ho no mo na anya hwe kura yi ba ko bi wo no ayi bi aka ka ho nti no modern born so ani na fa de na ɛsɛ agya wo na akoro no nti saa na mpanifo de aba enti mo ma no nso hwe na beba no yame aye madom we de akyire din categories no A no abofra bia betumi apeki mienu yame wadon bibia konkan na wonyam mie ba ko bi de na ɛsɛ akyire din ne ade a no pay ko akrata daily graphic edimu amanepo aba abeto igam na katafa taso dunson ewo daily graphic okuni ko akrata enem ene wode Ghana mampeni berema oboada John Dramani Mahabamfoni abeto ha na ko akrata echiremu a Ghana mampeni ede adesere ede ato na nanom atrenkonwa ene woro mka biewum enim se obesere mu ada na nanom ahimfuei yanyina yenim oman Ghana sade ye bobre efanya na bekosem afi nso yamamre ne yamane wo manyi mu no etia enubone na nansen omanyi mu mebu no toto na kyese ohu kobra ne hwene mu wisie pa wode nam ho no ma ade ade a kobra ne tume hye dot sigalate na ne sian ye tum se kusie se omampani gire me se nansen de twa ne nsunu mu kra ne sa tramol na bepa no tramodol no yesi bibi ho ya frɛ ne red ne ade omampani gire me ne ya mofra ndodo na daisy we kuruma je son ma na wa ye tentan tese ohu ba bi kura won famfa ne ma nyina jonklize nti obesra hemfo abanye na fam de nanso nkronkura ahodo nkronketo na dentam na akese no obesra nanam atrenkonwam de de nkronkuru na no mommaden na monta benchi na nubone a ye mebundi ye ho agima ne akoye krankro ya de ayutunentu ene Ghana nubone akoda ne HIV AIDS jese utunentu o ha adwen enti obesre na hemfo na nta na chi na omu nyina nko emfentia nubone a mebundo do na de omo ho ede ahyema no so no pay ko akata de daso e daily graphic wakrata no ne fe toso du nson no de mu amanebo aba abetudwa na sanso na kata fe toso du miensa ewo daily graphic wakrata enim ebo amane sei aso yo hwe omen yapo muden eso mechira Ministry of Health onom echirim sei empa ho sensema edu ba bia na ye nsempi o ma be kono digital ene digitalize bed management na be koso o mene cheba be gu akwan betia na esi osimesi ko awo so wa ma o wei okwayare sabia we nya mpa na so nti
nurse na doctor no a doctor fo ntumi anye na nto ho ema wafirim ya saa wo mu kyerem sɛ wɔn mu ntumi ntena se ema sɛbe empa eni ayara sabia manipa nkwa ehwere dente no wo ma ne hyepa begu akwam abo ehu kwan mbefa so mbeboa na wo nya mpa dodo na awa sabia hodo sɛbe ya nipa hodo a enam empa eni ayara sabia nti mo hwɛ mo nkwa no to betwa na to antwempo a ɛso betumati sɛ hwi na boa na ne mapa etimi akotitiru apomuden sensem akɔ nkane ede ama oman Ghana na yentu akwa ka tambo so no so na yemfree daily graphic akra tanim na yemfe yani emfa nkyerem women and leadership ema ene akane akwa akra ta no na osane homra ne say empower informed transformed inti we no ema no yɛhwema bɛsɛm den yewia ne ya boma mane kase sɛ de yɛkɔ ɛno akyi no ne ya sesa mo hyabrɛ ne bibia konkan de aba mom inti women and leadership me wafa sɛ ne den ɛde Sheila ɛde aba na no pay ko atkata no fɛtɔ so miɛnsa obama ne sɛ Shelu Ayokobotwe Secretary General of the Commonwealth and pada batu just say nansen ni mabia kokoso a wa South Africa memu xenophobia yi kyesɛ enipa hoda o matututu kwan akɔ South Africa manim a wɔno mekwesi o monkwe o mukodi pa pe bi kakra ba fie no wo ho na South Africa fo o maboabo mo ho ano ene o mato ahye so ufire hen na o ye den wa ha go and tell your leaders to fix your country mo ye den wa manyim mo kaka nkyere mo mampanimfo ne sɛ o munye mukuro yi na montenam na mo pesa mo betena mukuro ma ye adwuma na mo nye na ma betena hanom je sɛ bebi ehwadwo bebi eho de na mpɛ on nsa mochi ene ye omo papa bi no musum twetwetwa bi no mu butu tieti bi no mu ayase a ama nsam na ye pinso ene ye nyan ewa South Africa merim ne no ena twetwerefo panin edema Commonwealth ku no aka ne osoafo no men one de o man Ghana ene amanone kitahudi esom ye maame oniminyamfo a wasompa wo man mu ye pa wagye ne din Sheri Ayokobotwe kyerem sɛ yi dia yate a Commonwealth mpanifo akasa edietia xenophobia attacks ekoso ewo immigrant awonom ewo South Africa no na wonom de moa de ama amama ya hodo ana afin so adehye a wonom ekwakopi mo South Africa memu a South Africa fo ene wonom de nwonworo mo papa mo sumo no womo boa wonom aboa se be ya sa wo ha hodo ekoso no yato betumi atwam na ye mama Sheri Ayokobotwe echirim sɛ edi ba bi ha adwen efisa bi man yagye atum sɛ anya hwempo no Obia betumi akɔ omanfoforo so eye bi mem ha etimi ekwakudi pa anasa ne nkwen nti eba ne sɛ na mo South Africa fo mo se mo nte ase a kyerɛ sɛ Obia ba okrum nti na wo bo no na wo tata ne sa no yade anya de papa nti Commonwealth mpanifo etimi akasa edieti akatafata so miensa ewo women and leadership ko akata no ena wode amaneboy ede abetudwa na sanso na katafata so mienu ewo women and leadership anopay Obama ne say Parliament promote culture identity and inclusive leadership at May Day celebration. Edegara mu kyerem sɛ enya sebukuma kra. Anani fiade twami. Ana betu dwa sɛ o my Ghana. Yedi adwumayefo da. Ama mo di pa wo manyim. Yeda pon na pa mo di ma ye na enya sebukuma na mu kyerem a ma hye bedwafo yi. Amba. Kyɛ sɛ omo danema bi adia. Na ahwekwa akata na nim ha ya. Hwɛ ma se bedwafo betete mpɔnkɔ so ebinom hyehye fugu na nema mo da na de nyina ya omen ya mamre ene ya mane ne se de yenhyehye tie se Ghana fo na mo da na di a ekonkan de oye dagbani ni a wo kwate se wa fo mafade wonom ntwene wonom asa kyerɛ sɛ onye ne ho brofosem ekonkan pa no pe ko akatai ade ho nsa beto dwanti no wiase nyina na oman Ghana titiru May no koye apafo nyina da no anopai ma hye bedwafo no akanya mu a kyese omo yade pa ko akratai ebo wonom abaso na yenko ye nimpiem katafeta so enan katafeta so nan ewo women and leadership ko akrata nda betudwo tirim sei ode yakopie mu ofenso wasante mantem na roho sam na asie ni nyina ne sei owura bi a wanya mfinhia no aduesa ensia 36 years eye old man a 36-year-old man kwabra anoche obi a ono wo ponnwom pa DJ omo so wo yade ene ye say apunto dwumadie bi koso
abedinto ene wedding na wade ase eyi abafie yenyi ani any occasion bia birthday jese nwuma wopo no obetumi ase fili afam pam na kwabra anochi oni aba wa bi etenaye ewo offense ne potem kura di enda so ye ajempra ewo kumase ne potem ewo offense na mu kirem se aba wa ne tenaye no ne kura dikane na wo baba ako baba wa ne den edi adwubi na oni adwubi tenaye no aya nansansem kakra nkra behu na mentem ho ase bi aba na eja odo asem omoko na omasan atena se fi se mpeni se be takrama na esen kura na na omoko nanso omo nya akada because eye den a esen obebo aduane nim kama wenam nanso wi a takrama de bekọ yem temo ya aka be hadwen enti omoko na maka bom afin to kwa ba ko pai ta na ntakwa na pai sa no ana adwubi se da bi ohwe anoche nima bi oyeye na nyamianim nukure ni kwabra noche so ka so bekọ so na watena bobra na wahwe adaache ne kra be firi ni nsem ti sabe saa awade fon saa kan be fam pieto de ede awade fon kankan ni enti wontumi ntena ho biu na baba we sesa na niam nyina de nani kire fi na nche ana no afia de atwa mu eja wiase nyina o my Ghana titiru na yedi apafo da adwumayefo ye ka won aboma ba so nwumaden a wo ye ekotai wo menye kira na ade a na kwabra no chi DJ oho no ma no nya nte yese obaye oni na gya ni dindi adwubi wakwa akwahye akwasi enwom edem ewo finso ajempra a chese senior man prepare chire awia kete chese awia ni si so pa na baba we akwahye akwasi enwom edem ma chese ne ahead ya hemre to prepare chire anesa de na ekoso no wana kwabra no chi okoye na okofa kutukuru brantime pa ha sia no na ode kugina akwasi awom den achi no pom kan pom saa na adwubi oba ne ka kire akwasi awom se mesra wo miepuno no krachi ya wo kasa wo pono yachi eye mikunu dada mene na waba ne den de kwabra no chi ne gire pono yachi mesra mie wo bie bia na de besi ne nyente miepuno no eti akwasi awom wo miepuno no na no na asam no hye kwabra no chi pa na onu mi say edu ba bia nkrase dan bi ho no watum se dan no e de se sebe ese akaka che no ehodwo enti no kwa gina window na chi na ja ode ne grant no bob window no pan na tu hwon na wunua ewuram ko inside ho okoye ampani ne ampa je se akwasi awom na oni adwubi hweda ma che se ne enije ekoso pa na senior bi se akwasi awom menu ti kroma ansa wani breme saa na subate wani breme papa nya nanka minim da chese meni adwubi ti ni nyina na woni na twempra o mechi wo so da bi minim ho hwe woni na wale jana minim ho hwe da adwubi kura na meni no na nsanya na meni ne keka ya na ade a ono so obia nim se adwubi ni kuno na se da bi wani breme pa saa wona wa hyehye jam saa ma chese adwubi meni ne ntokwa wa amwa me yewa hwana DJ kwabra noche etwe ne brantan na su wo fa kwasi awom ne hwene so ka ne mogya tu sen no wasa tamba ko ne kwachi pew na akwasi awom hwesa de yakro na ano adene sabe empeni sabe yentene peni intena fie masefu amfo pasa mia nkasa metimi fie medem na wanya kukuduru atoa me aba medem ebetwam se kan akume ebi nsida obowura ne mpase no so kwatwe nkrante ni bie ene de ekwe ya wodia odisi kwabra no chechi ene pa twitwi noche anotwi mu nya ne tim otaho na moje tu ni saa sen saa ene ja asemi kopia post fu aka choma maden abetam chese anoche waku anoche kura tema anoche koto emukura bia eba ne saa pe ne ja me wafa ase ani den ede akwesi awom yi ode no kwa kire post fu se senior de asie ni ade na nyamia na mintumitu ntena me dem mo bi community self defense metwitwa no mayi ni nkwan firi ho ana post fu abefa adwubi ne de agye tasa no mirika bi okọ ye ne jese entokwa ne kwaso kwado no di kan kura buto hwenti no jese we hu mujasem no kura bi na papre chiri dwane ye sisi amekese a post fu beche akwasi awum ekọ wo makache wo bo nhwema akwaso a sisi onu su praye pante no wo mayi no wo bo post fu nhwema pa akwaso a adwubi nso kọ da afiase wo mkọ che no kọtom kakra sisi post fu agya ne so mfa ne ho nkofie mekese de me wo fade kwabra no che de DJ sisi no ofenso ajempra eho nya de free say omo nse da nya nwom tie because omo DJ ba ko pe resident DJ kwabra no che
odaya wan so ade ntia oba one natena a one ne jai wontia se obi ensa aka no ema prepare chintia ne ya pa ema wa dika akwatwe sekan ne mpani sebe wotwe sekan ya wusikan no ema me wafa akwasi awiem agene nkwade afri ne nsem ti we na ro sema efi offenso agempra e was sentimental man pay women and leadership kwakata no de mu nsem abetudwa na katafa to sunsia ba mane say MPs must be made signatories to common fund to curb a year misuse and misuse na edu babia ukọ mensene na ye wo foto eno no eye mensene no wonu mahye bedwafo foto eno no busum bia du esika ekodem kakra de boa mpontodwuma ewo wonu mabeto mpesi aso am na mo girem se ukọ atoya mantem ne finfin mantem a western region and some part of central region che say mensene mpanimfo na benam sibifo no MDCs no che say mo girem se common fund say sika hodo na eye member of parliament for common fund so mo ewie sika wom saa na mo bo bosia mo ntua na sika ese MPs ndi yemputudwuma no munya bi de bia ompese ne abenam sifo no nko na ese MP fo ndem makoye ese bi akwasi ampa fo mensinim enye entie ma me chairperson at the public account committee atiwa east ma se bedwane oniminyamfo abana osei asare echirim se ebeye animanim yada sa MPs common fund no omo mankasa MPs no signature na enkoso se beye a obia ntumi mfa chire nko iska emfiri o mra MP no ema ho kwan sente sa de a de bia sika no mensene krache fo no be iska no omo de aye ne ma bi basa be wasa o man han mu a ye nyamfa so bia wo so fisesi asa na ekoso western north region enchi se hwini mpotem ene some part of central region mo chiri ma asa na ekoso a mo discan bibiri o mutumi kura account fo nte ha dwen ti penifo no ma hye bedwafo no kuto o mo signatures ne nkoso na moa se be ye obi ntumi ko iska no na mfanya de ope na yempiem ewo the Ghanaian Times kwa krata na no pay wasi from buta no de sewni bia ba odi bia ba na some de ba ye no de so pay ni ye nyina ye nim say wayakefo ena eboa ma ye mofra mo twere BCE eni senior high school so no twere so hwe kama na mpese mo ko mani magya bibia ko nkanya na ndoda ana wasoafo no hwe o manga na homesua so oniminyamfo Haruna Idris kupie mu ewo se hwibu akon ne mpotem asanwen so ne ade am no koye na one adusunyafo na chekirefo no di nkomo efa nso hwe amofra no ehye ase ahwe ne ndra no ho an na ade ba ko hu ye ne se ye wo bra se enkrata amofra no behwe so de atwe nso hwe no question papers no ese dibetu na omunsa di kaka answer booklet eno ye de amofra no betwere wono mansese no ya no betwere wo so na examiners na amake na mum question papers na eya sembisa na ese ba na mafana hweso answer questions no emeduye ana obi se bisa se de na yehuni waya kempenifo mo pese mo kire yesen enyo se mo set back na mo ye review efa kwanya hodo a mo fa so a mo de nso hwe no ho nkrata na ekwa mmea hodo a ye kire nso hwe no examination centers no o kire men contem ntuba hu na obi adi ka kire dada afi na obi de yekọ na ade na ko liki yes number 1 ye A number 2 ye B number 3 ye C sa nto mbasre emra ye bre bibini famra ye adwuma yes nso hwe na mo friend trans no nkra ba modern zanya hwe kura no watwempa mu na nkrata na kodu na mo fa ne nkwatena wansa mo bre abofra bi ho no wakwawe baba o ye wa mo friend bi o school no mo kwa mo ncha dan ha o mo ho nsua de sa enti ye betwere nso hwe a na wawe ni nyina baba gu ne trim chu empo no edi so kwatena na wo kyasa na se pepa firi ne trim opani ekire dinyo onka bio me wafa ase sasa waye bi da hwe o njire nso hwe dade adim de okọ na ye ne ya fam de adim de ye ka na wo ni time ade besua ade na sa hwe time dudu na wo tumi hwe questions bi otumi zade wo de beba opani akwatena se awi ade agu ne trim a pepa yi madan ya twe oto wa bo no nyanku bi nu di nkomo na ni nyina pepa afi wo twe antwe ese ha dwen enti no kire mi say it's about time say sempeni for mom na yenti na papers na say ko examination centers na contentem ne boa se be ya cheche ne nkofo ha obia emfa emma anopai ode ho nsem de ba sound kokobo e de madusuafo ni nyina se osere mu ada afi atwa men
mfim pi meni aduonu num mu no akyerɛkyerɛfoɔ pɔde nwɔtwe ana wɔn akɔda afiase ɛfa nsɔnhwɛ ɛtwerɛ ho enwiemu mu wiemu ma adesuafoɔ no nti no wɔn da afiase enti ɔbɔ mmɔfra no kɔkɔ mo obi ankɔbɔ apɔ da bi nkɔ wiem twerɛdeɛ wunim syllabus no akyerɛkyerɛfoɔ de kyerɛ adeɛ no ɛnoa mu na ɔmu yi questions na firi enti suadeɛ yɛ na twerɛdeɛ wunim wɔmɔde mmɔ so ani na paase akɔ amfa na watena wɔn nanu asua ne yie bɛbɔ ase be wiem because we wiem na wie school a na yɛ de kɔ office a wontumi nya adwuma no enim guase bɛba no so ti obɛsere na mo bia wiem wo wiem a emla na obedi sanso na vigilators no nso mo hwɛ na mo nkyira abɔfra bia wo kyerɛ no mo kyewa danto awasema ɛno yɛ nsɛm a ne nyina wɔ katafɛta so tubiensa ɛwɔ the Ghanaian Times kwa katanim na ɔde nsɛm yɛ bae na ɔrɔ sɛm abɛtodwa ɛwɔ afagya to south ɛno no yɛ mo fa to from mantem voter region na omo kyerem sɛ emo pa ɛwɔ bɔtɔ mu wɔ ha ne nya mo ketewa o emo pa papa bi yɛ ne yankasa bibi mo kama ɛne akuafo yɛ dua na mo kyerem a sei 170,000 bags of rice remained unsold. Hey, ayiro akuafo yɛ jasase be wa wadua mo pen no wonim sa asase emo yo ba bia no opensuo enti ntacha wo bebro wo bedua mo wo dua wi abadu dom na mo kuaye adwuma no de den pa ye mu dua na firi se emo ho edua no wo dua we na wo dɔ ho a emo na bobɔ ho pa nti wo dɔ ho a wo bre wo ho bekekaw ene ade a akrefo ye ni nyina wie ma mu nya so makopam no ma sa ye pam no ma ne sa ma mu yo makotwa mo yi ho bekekaw sa wie omapo ho kama de agubotom ye patofo a ekire din emo bags no bebro beye empim dunson empim ohane aduoso 170,000 bags of rice na ni nyina da aka essence omunya atofo entemu kirem se no ane se na amen katafeto so edunu nan ewo the Ghanaian Times ebo amane se kuafo ni nsu omunsu no gujam se ye the Ghana mpanifo ama sabi kuaya akoye duabo ampa sesi akuaya na ya num adwuma akuafu akɔ gyebosia ewo sika korabea ebesi kua ememu na ba yenya tofo ntomo no sesi omu kirem se mo no bo no kura sa te se hwi na wi ni bo na so ate ni mpo anka gya omo tompo anka omenya sika no kura kutua wonom bosia omo kɔbɔ ye omunya sika because omunya tofo ememu ni nyina akoya de huna eka aba no mo school fees kura tua ye de ma ho kira ba intombe sire mpirifom ka biom ni Ghana ban omo sire na da emo na kasenso etiomrem na fa hye pangwa kuna muntu ntom mo ye nte sa de a ebe hadwen pa no pay ho sensa betodwa ewo the Ghanaian Times kwa krata no emu yanto aso ne yemmo nwura mu ewo daily guide kwa krata ndi bia ba na okire ma asema supani na obehu asante hene otumufo se tutu a otoso menu anani ya odi ni fin shede toso adi nunson ewa akonwa oteso so pemso otekokoso na no champion man himself na wokire ma otumufo backs Buankra Inland Port Project itemu kire misa asante hene otumufo se tutu ani age pa sa ban epo adwumaden aboa na Buankra Inland Port no ma bibia kama na nema yi bibia konkan de ama wonom eno ye katafeta so dumiensa ne ye katafeta so miensa page 13 ewo daily guide kwa krata ni na no pay ode won sensem aba abetodwam na sanso na akane Jehok boss former managing director Edema Jehok me wafa se Kofi Duma na toa ye shibuta Kofi Duma na ro company fo akwache ne se okosomye ewo Jehok asoye ho no mo no sika die basa akodi Ghana sika bebia wo mfia doi okoya osen akodi sika ede na wuji ntam koche na ndra omu kirem zo opani ne break condition sika no onyaye 55 million Ghana cedis ene ye break condition ede ne tire so na 55 million no enye sika ketua o yi Ghana cedis we nka me wo fase ma krese nyanya nka me wo fase madi kama we ma property kura 55 million Ghana cedis tamai ba bibia ba fan wate enche mbeduro ho 55 million cedis na Jehok boss Kofi Duma se zes kan nya de obenya
and the zen was shower sama senior man I am do and ra why buhu se kuntum na dia keja anaja omotam ne ko ayarasabia se ne onko eden ya wo yade abekwa 7 nanso ne nkyerese bi jawo sa condition no be ne de untu ya sa 55 million Ghana cedis ne dia abekwa so ada mikese mo fa ase kofi dwuma pepe wanyini ohwa ne mfie okwa ni mu pa waye bohu waye mememre se kuntum na dia sija so no nti ehon nza na beto dwa kata feta so nsia e wo daily guide e na ebo amane yi na enipa makoma pa nan na eposifu achi wo no bede fa PDS eye ECG tel ehon ne manema bi ne ade na mposifu achi wo no machi wo ho kire yesa no mo so mo bokro no ne ade na eposifu pole benum 5 ena eposifu entube intadeti wo no monti we eposifu versus eposifu o match wonom misconduct na se beto dwam yam yahodo bi na chese eposifu agigi sika e wo galamsey site enti wo kwa galamsey anamo ba ma ya dwuma be sen so guafini ahya se sia wo be dey mpa akramre na agya yempempe bi nkukudidi se dia ngo fase be di no makogi sika no magya wonom ne ade na eposifu se dey bi o man yim na chiri yenyina yenim sunsanso bone a e ka o man e fa galamsey ho a ye se yenso yakwa ya tena ye ene yemfudie enti no se motumi akwajeje bribe adamudie e wo nwura mu a oman Ghana posifu omra nso etia se obagya adamudie enti saa posifu no matwam dwumadi asensan anopai katafeta so ensia e wo daily guide ene ode ho nsem abetujana me wofa ase DJ Kwabena Noche a awade a ne yira gya no nti o kirema a wonte ase ma obi foforo mefa nko nti emma brabo ho ka obi mefa nko de oyona ne nsem a odi kan akoto twede kan ya sese mo awiwa na hwene so adwutwa na agye ne krefre ne nsem foni da hanam nti Michael in bloody fight over woman nti adwubi nti adwubi no so ne ho ba fe pa o adwubi fo no omotete sen ene ayi sexit nase ya o mekire adwubi nase we de mesra na ana ebesra no pam nyise wutie me onim wo fa ase sexit mo ba on e ba na aba na mo nkire edin adwubi asema me menim se de adwubi fo ne tie because adwubi ba akope mema be no mo prepare sa ba akodi yakuni adwubi bi ade mewu to de Kwabena Noche kirim se adwubi se de adwubi tie ne bi gya na mana kokra de onti ase wakuku no ho kom yakunu ya ho nsem na abai na daybreak wakra tenesi form odibia ba na wo kirema GRE boss dragged to charge over 17,710.760 million financial loss to state. Temu chiremi say Ghana Revenue Authority boss and I make say na tuwa ya shibruta. Obu na kwa jina kotu omu chiremi say sikapa fan nzazi no Anthony Kwazisa pon GRA Commissioner General aba na Joseph Bedi akosi mfoni da omu chiremi say sikabi afa Kwabena nzazi no omu kwa chiremi 17,710,676.0 enye sika kuma sika no so tese obo mo ham twetwe woni mo ham twetwe ham twetwe sika no so pa da mu chem so nkonko yina no bra be yiwa no ye ntumi ntena se na mo jeje to na mo nkinni na nsem so bi koye adwuma o GL officer no waye yeset yenim ko amfa so nya sika enso sika mo de tambo so nya sika bia enso mo ye yeset sa ni nyina kuntuna asesa ne ade na ekuapem na otema se bedwane me wofa ase samia wuku en office gengirengi wapa ho ntoma fefe epeboa pa ma youth no ne mapatumi akomonya dwuma ye ekuapem not abato mpeso DJ afiba so benya bia ye free se ne ho no ma na dwuma de ye kwaso no pay daybreak wakrata no de ho nsem ebeto edwa na the chronicle eden nsema ba na wo kirema otumufo charges GPHA board to complete Buankra project to avoid waste of public funds. Enti asante ni otumfo say to kirim se obesra da. Ghana Port and Harbour Authority mpenifo. Mabejo kurumomwa na Buankra port eye project no munsi. Abanda da ahase o de Ghana sika akushim. Mo ma na nshingu. Mo pesa aban ba
ɛna wenya na me hyase me yiwe mbeka sɛ obi na hyase enti enya me dia na yenkasa me na me yeye na sika na mode ye eyem sika mangasa kra dodo na munhye da ntuato oman mu mpanifo ntuato oman mo da oman na no mpanifo na mo didi tumi akese ake muntuato ye ni bie ni tua na ya ye adwuma na sɛ yenwie a na obi kwa na obi aba yes ye ntoa so na ase na Ghana ni aboka ti asante hene kyeremu a sabo ankra inland port in projects no munye omomod no munye na Ghana sika enhyenkwa ho nsema ba ene asema eso pa okatafeta so miensa ene nan wodi chronic kwa kata na dia mane boy batu dwa na editorial batu dwa say John Mohammed stands on the OSP is laudable katafeta so enan the chronicle ananu ya Ghana mampani John Dramani Mahama na labade ye bo edwumayefo abaso okopie mo Jackson Park kofudua ana wo jemze na sembe to dwa say oman mu osoafo no hwe oman abalo ye peni ono kran so hwe atentene ne so jetumi a ekita OSP kisi aja bia fru ni nsem say openi wontumi mo obi akwadu so obi di Ghana sika obetumi abeka oka na pa ho ntoma na den krata na kwadan abalo ye peni na abalo ye peni no okra yi no osoafo hwe atentene ne so na siginaye se me pese nipa we me de ne kwagina mra no na ono ankasa take case no from there na OSP de uni tumi say obetumi na wodi nipa na kwagina sem di bia kobɔ no kwadu ena Ghana man peni kasa na wo se na aden ede adia munya tumi edu ba bia afide na mu dwom ho too much OSP yene ye say abandada ite se ode boa na pro ne kankan ye koso no watumi aboa ne yako atia me o man peni John Dramani Mahama me Obia me patente ne pa ene se yankuntia kata so se ne pro ne kankanti me de ka me nkoma adwen de a tumi kakra kita ne munyama no obi di Ghana sika no de ne kwasem ni bia na ayede ayi nti tumi kakra kita ne mokoje ebedu baabi no na eja aban lo ye panin ya ono ankra nso ye osafo hwe atente news aban ne bo ne din nti ono aban ne ekɔ ne ba na ba mu nipa bia ho kɔ kadwa mu na se odi sika akɔ bɔ no kwado enyeje obɛbɔ no ho ban nkrata se me adanse di nyumo tuma bepa ne nyina because na ba mu nipa enim guase ye ba na ban di nkugu anu so na dwuma bɔ no enti obɛbɔ no ho ban o man pani kyerem so OSP aso ye ne de ese gye ne ho nanka parliament eye nhyehyɛ bi mu ɔden ne yama no tumi ono abetumi abɔ kwadu na nya so ye be gye ne ho a ban tumi mfa ne san wurewura se na ono anya ne tumi no nya adwuma na nipa wodo mu di sika wɔ man mu a omo se Ghana japade kwa no emna no mu ni ti Ghana man pani John Dramani Mahama ye bɔ na ba so sa ne stance ne de ye pa monye nkoma ayi bia momfa nkoma atani January bia nkoye katasumu mu aso yenim de mbetumi aye ana meboa yenim won MPP ne anisifu yi na obatena won se na ba mu nipa wo dizika ko bɔ no kwadu obeye onye enti mo maso ye ne na OSP zo ba ya chu nipa se na wache wo mu ya gi sika ano so kura dia ya ne menhye dante ase openi se wo yuma no wa bra mpani ba fro nkɔhwe we monto aba mumye nkata mu nto na monto aba ne mpani pa nani ade wo kɔ na wanya de ho no munya ne 2 years on 4 years so be ya 2 years ya do ba na ye na wo ye hunu so na ya ho ya de foforo abetena wo no mo makwadu anya sa na bad ne se hyehye mu a eno so jonklize o ye nyamfa so bia ne diga na mampani aya de sa na gina si no sie ne mani je ho pa me feeling bruta monye nkoma ban lo ya pani bia because ye nim de metumi aye makwan da na ba mu nipa ne ye mo no kwadu hwe ewo kuruma ye nim o na dom kase ma se bedwa mu kirim sa betodwa say 44 billion Ghana cedis says ke ayira ewo Bank of Ghana eka ban ka susuro na dom kase o ma se bedwa mu kirim say we dom kuma no hwe otamfo wo we se osua wasa de bi o chia ne pa se be ye begu ani mu ase mi sua makesa asa na o chia ne pa se makesa ni masa na ogu ani mu ase na ogu hu fi o mo kirim na kure nim we nyina ye ntora dom ka ba se bedwam etwa edi egu abanani mu ase ne ehunu se o abane ba ye no madisika na mama Ghana sika sema ye basane atianso no kura nim entimuntum na ma obia nda kura anwen ho we nyina ye nsema ye propaganda dom kuma no eye edigu Bank of Ghana ni mu ase 44 billion Ghana cedis bi anya de sika bi ayira no kura nim ti munyima ni kura ntro na no twitwa ne ade
na nansen omen yenim said the nyinam kan ya ho sensem kwa church bubu no to sa petition no won sa kan de na de chia wunya agye da afro na obehu abeg no wanya bi ne ade na yesi jimpeni fo aso ehwe magana nyinam kan ya so ba amane sesese no omo deploy high capacity transformers edi akomia hodo pititiri no kumase ekwoboa pa na sentiment nyinam kan ya ho sensem na kwagiri twan se premani ya wam se be ya dumso na ekoso a cost of what bre mamu yemfini nyuma kese a mode nyinam kan di dwuma no be jana na so aboa na dwuma di amudi mo wan ha ma no pay de kwani kuku akrata ne ba mane sa sentiment mu se transformers e no papa bi o jana na so pa be boa mo nyinam kan ye no etimi e jana na so pame na the despite kuku akrata na no pay wasi form no chirema IGPN Police Board Mahama commends IGPN Police Board for quiet but effective fight against crime. Nansen yam papa Christian Jote Yohono. On my Ghana positive for Sahine, Catafeta to do me in a Ghana man penny Bonabaso. Another Yoku, my post for share, Nimakon kind of my one. A motor is a modern monadicamu. Among Casao, 110 Casa so a Casacas debit. No more too massive boy, Juma. Oh. In fact, nonsense the mutu akron for so signing po muti boni tu omoso sano. Just such na watwi amuchi obi. Na watwi bia ye tu boni ase. Inde ya de pa. Obo IGP abaso anu no ho da. So to nsa friends o meboa. Na o mesomo men. Na o majoto niema emfa nkutia. Ni pa boni for sem wo men. Tigana mampeni abo. Ya IGP any police board abaso pa odwumade so nkwa. Wanam esomo men e wo kwampa so. Na why some communities do not fight galamsey? Katafeta so miensa enenson what the dispatch ba man say me pe galamsey no he okwa ha obi amfa hwe obi antu asi obi anko hwe na opa obetumi akotra ya na kwe we mu say yes that dey betwa dadim ehun sem na ba na police to receive 40 new armored vehicles Ghana man penene mu sem ni Ghana man penny John Drum many Mahama Katafeta sumino. Ewo the dispatch ba man ye say. A posi foka mumunutum. Wish ma ye bow to enkan ye bibi entumi nwuramu no. Sa amount cards na ochirim say. Enche monsaba kan pode 940. Foforo kra enkansuo na mo de aboa na mo de akwa pro abo Ghana ho ban. Eno ye nsemoda ekode ma o man Ghana impose service anopay daily the dispatch de ho nsem edeba ebetu dwa openi fami twam na fami kwa the archives kwa krata nden sama ba na wachire mu a asama ya support de ba enini se wonim black rasta wonim no I think so yeah adwuma kura wo one of the radio stations in Ghana ameboa ananya onwa black rasta oto rego tonyom pa ona na kotwoko otena konwa so a hey me firi ni pa black rasta oh ye ni anom sister station e friend is enkra chem didi ne betudwa ho na oye adwuma na mo kire mi se na nsen ne kase bi okọ keka no yamianim ne kure ne yemfa o ne din pa ehyentomam eye Abubakar Ahmed adrabona ma ne se black rasta na mo kire mi se ne comment bi a okasa ye de fa ajaje fo ho no ntwa ye kura odi agro betumi akọ defi ase black rasta risks jail over attack on judge and afi judicial service almost ne kasa ye bi ne ade na nko as lawyers for doctor Kwame Ga atople files for contempt of court to Omar file case no to call contempt nti akoye nsmp chief justice Paul Bafuboni Foni da hanom anafe Gabriel Tanko Kwame Ga atople mponi da hanom mukirem se mframa sembia black rasta kekade afa o my God na temwo hu sensem temuafo pani ani o manyim etemuafo bi ho no ankoye tisi wan hwe ni ye pe asem beba a obekọ betumi akọ defi ase ehun sensem aba the archives katafata so mienu miensa ene enum enan ho nyina ka ho no de ho sensem de aba
black rasta nyame ahwe amfa ni ho afofia efia se da obetumi akwakodam adivide man tem na betodwa se BC mofre mokotwere nso hwe ndo a hya ase ye ba ko na mokonya moto accident a wafiri mu no oh okwa akotwere nso hwe na mkwansa wo kwa na tew kwenye nkwanhia wawu emu oye wo pani wako school form KG1 primary 1 2 primary 6 wako GHS 1 2 3 dey twato a akotwere nso hwe wo twere nso hwe na wo hwe ba ko pani wa wie school no akọ ani mu no eka awofo abo abofra yi ho ene nimdi abofra yi akwaji no anu ankaza abofra bra wa bre ne ma wa jegu no to koma wa tene nyina no ayekwa okotwere nso hwe kwanya nkwanhia ma wafirim anopai ehwa ro sem kro akratai ede aba abetudwa ana wiase nan kasa odwene ho a wonti ase o wonti ase odwene ho a wonti ase wonti akra na ase ahwe se o man Ghana wode hyen ba o menwa obenya nkrata asem na watimi de asi kwan so obi antata o DVLA we a driver vehicle licensing authority in Penifo mu chemze say o musika sem no e kon kan bruta se cars no mu register si ko mo gene won nyesika wa na mu chemze say no revenue was 67% in first quarter. That's a first quarter no enya sem wow sika pa etumi akọ DVL Penifo aka kire motu ti se do musika sem no ye magigi sika pa wo a ko akrate bon ama ne sika o magigi no sika wakra na National Health Insurance Authority Penifo chirim say wo man launch free NHIS registration drive eno de bebo apa se ni de omo de ye kom ya hodu bi ukona koye wo ye new member o person register wo wi a akane no wo wi a yese bosomi sei ansa na watumi de o card na kwase be se no anya sa biu we mpo mo yama ofri wuntu aka pre eno agine register we na ye ne ya do be kware sabia akọ omo newska nti e besere Ghana for wa won senka National Health Insurance card no apomdin share nsi achi ba no kokoye ode sisi a meme ahodo mabobo din Dr. Victor Asare Bampo one ye pause e de ma so ehwe man Ghana ye pomuden nsi achi ba NHI ode ano meme ahodo no wokọ na akoye ye free omo nye ohwe we ye nso a that day na akona utumi de kwire sabia enkwatena wantwen bosome da bi we wie ya na de kwire sabia omo ye me anope ya won sekan afa kwire sabia omo newska akire din aya se modede mo menti e besere mo obi anko na onko ebi ne mo amo na obi nim dia de be kanipa to dem na Betty gains momentum in NDC women's organizer race ndimo afase Betty muchemzi say de nyase mukuma o Sairam me wafasi Sairam Betty Crosby Mensa endi samanyoku no Emma Domfrefo ebe Emma no na beda mana no Emma no Domfrefo women's organizer omu chirim ze de yekọ no bibia ansesa obetume dinkunim abatu no betume dinkunim simple kra anopai the overseer ko akrata ande ho sensem de aba ne ade a musem na bai musem aba no nyasem kuma kra ko akrata ne nsem de doso na so bre de adwuma ntene yemfa anu nsi na wafa ase de we aba me wi afi na birthdays bi wo ho ye beye nti wo de atwan ansa me bo wetew na maba na yetiesi birthdays nimti Master P and a podi abase yemwehye eye Enquires ni otu Ankara of Christian Home International School Sakumono Accra the best of luck in his BC exams inti na wafa ase ne din ede eye Enquires ni otu Ankara ono no ko school ewo Christian Home International School Sakumono Accra na owo or send the best of luck in exams are watching mission pina onya ne kese pam we efri sewa shoes ne mama sewa shoes and if he backs his siblings and the entire family wish him Enquiries
the very best of luck. Nti me offer se Kelly nyame nhyira pa Kellys. Na wo so hwe na wo hwere nyame ma ho nim dia de betwere be wi no be din kunim. Na nkoto papa so na abusia ka o mabo ho no. Enkoye ke hu na yesa wo ba e ma e betwa no. Enya sem wakura. Na yemfa awoda mienu we nto aso na yenso no konwa na DJ Hitman ento adwumadie ni so na we ya woda ekode ama Prince Nana Ekuokon Prince Nana Ekuokon ene twede ampo Yankopon e de afe ba ko e de aka onfie ho enti ya menhyira opi na onya okese enkwatenten onyini kire mu ode woda ache enye da ache pa na oman ga na wabusua enya wosomfa so. So happy birthday to Prince Nana Ekuokon. Have a blessed birthday and an industrious future. This is coming from your dad and mom. Nana Yao Ekuokon and Nana Yere Venisa Ekuokon. On a must say yamfa woda sunku we no. Emfa Mount Prince Nana Ekuokon yamishana wadano. Wanyana sonko kura na. I would try to the accordia man one about Dauda Yusuf Yakubu. Incoming Ahafo Ano Southeast Constituency Chairman. May the good Lord bless your new age from engineer Ismail NDC Regional Communications Team Member. Ewo Ahafo Ano Southeast and a muchire musene. Twide yampo Yankopon e de afa ba ko aka amfe onye okese. Ekwatenten na mosere de amon. Oma otirimu pono kokwa umpa wa bono. Emremu happy birthday once again. Honorable Dauda Yusuf Yakubu incoming Ahafo Ano Southeast Constituency Chairman. Ya mention awoda no. Wanyana sono kokura we Efrin. Engineer Ishmael NDC Regional Communication Team Member no say yemfa woda we Mount so Hitman yemfa ko aka tambo so ni sina dwumadi ahodo na ka no right ento aso kwadwo me da se papa pa 106.9 5 minutes after 8 a.m. here Anidaso wo homo bi a quick commercial break here ba ye beto dwumadi ni so. GScratch.com na sell Pam Casino for GHscratch.com. Si campaign primo mama Ghana for the Nyasam Getwo. GHscratch.com. A scratch and win instant cash online. Wope to me for 100,000 cedis kutu. Alika samne se akwenya miensa. Ana wope to me for so dear be simple. Me di kind. To scratch card our GHscratch.com. Na scratch keke. Utiye ya. Udam instantly. Ne to so me no the daily challenge. Debia ye bia merebeto so bia scratch card do obeto me. Say katum now can you top 5 ne ho a woni e nan aka no e be sika bafu wada so no e to so me nsa aye the game challenge ni a obaya ne se obeyi card ne mu dia ope se be now ka top 5 ne ho a diska kofie sika baburo 100,000 cedis ana obetumi edi awo GHscratch.com e to trend ye fawjem GHscratch.com register scratch.com ne di do kai sense shake kakra wo Enkrato Gaming Commission of Ghana jet woni mfiedu nwotwe wotimi nto abayi bi utwa afanya santon Ago Ghana deal 106.9 Emma Ghana and nanumu nyina ayuko ya mamumo ene adwuma wogire se wo maame eye special edan na mama me dance soko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre se wo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026 meche kotoni ma bosome no da etosudu won fempem mienu ene aduonu sia bomade ya se wo besend ye video WhatsApp message and as SMS na mo video a wo besend no e mane mbrosima penifo betina se na fe messages e mu ohwam no ya bona baso enti we so e yakwanya sonko a wo de chedo e de ache o maame for messages WhatsApp and video no fafa 0531 698307 0531 698307 DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo yana boafo ene Lumba in supernatural mineral water Akono coconut oil Kivu House of Makari Wadiwa Herbal Center Slip Ventures Brutal Fruit that is saying Sanazi Beauty Parlor. So once you person beboa na fe yedi DLFM. Nyami shama Mother's Day promo iba. For 0244 668288 and now 0577 475343 0577 475343 DLFM 106.9 Nyami shama Mother's Day promo. And na no mayebi yamamu mo eni adwuma yamama yuko. Nyami shama The station with the best music. I love the music. Best music.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Obia. Hey Baba, I'm from Obia and Enquires. Hey Mama, hey Papa, hey Mama, oh Mama, hey Mama, woman and I get you. Hey Mama, hey Papa, we are still here, yo. 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 We are still here, Mama, Benjamin, woman, and I take you. Hey, Mama, hey, Papa, hey, Baba, I'm from Obia and Enquires. Hey, Mama, hey, Papa, hey, Baba, hey, Papa. We are still here, yo. 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 I'm for you. I'm for the Pirona, they no time. Yes, sir. Never when he ready can keep jump from Roke Cassette. Oh, Missika, yes, Sika, Finsika. Maybe a thing. Sika, Lamona, Subamini, you know, you know. The Bishop who are for jump for Jay, baby, you're the Sikani, Yami, Rona, and my you be the Yami, Rona, and say it one day, through your buff, so your buff will not want your bonnet. Baby, you're the Sikani, anyone and when you are, because when you did to get through. Oh, anyone and when you are, that's all you need to throw. Oh, the world, Mama, dear. You just see ABC more. God, I need to arrow for so many ABC. I hear you, but you know. You just see ABC more. Kwadefo ekwakan osenkafo ngoma etredu echichemu kronkron no na esio osi sika ene ye adini nara. Praise the Lord. The lady and over me. Say wanna sue me no do me asi ya do me entubo adie ya tone suro na jidere ya tokoyo. Yenti odoye ojame baba odomi ani me kwaya me baba nisio iseni na nyamya oni ma exika dia ma tuni disa osha wari motoso sensha mi wanko do kubyango sigani wanaza gani bakoni osha wari Asiye ama family, in family Pirona and Enquires. You we are still here, yo. We are still here, yo. We are still here, yo. Kaneko. We are still here, yo. We are still here. Family, be running out by the road.
But here ya. Simpa benya wa na free ya de. Ani o here. O here so ya pa. I'll pay gscratch.com so men can trust what this bebre aba. And to won so bomodi asa won so sabeka sika bi na fe wanya dwete l'argent kudi cash. We are good to gscratch.com so men can trust. Kwame say so na fe won so this sika be. You can number 1 just buy the scratch card. Scratch it on your phone. And boom, instantly you can win cash. You get a scratch card number good mobile phone so instantly now you when you secure the good button. Number 2 near the daily challenge. And if you scratch more than other players you climb into the top 5. Now the secure was one up. Also one the other players in HSS can Number 3 near the game challenge. What the answer will pick my favorite card now. If you land into the top 5 also what you secure the good button. gscratch.com na this key abasike dosom just bomodi asa do ho be shim na fe waji sika bi e de agu ubotomo what the answer will call gscratch.com register cca na so won so di agro ni bi na start winning go to gscratch.com register now play and start winning powered by La Palm Casino approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions apply. When you're 18 years I want to mean the agro and if you agro would and if you would nyansa kakra dia to ho gscratch.com sikana ba nti wo so di bi fa go bottom when you sika na fe waye oba ho ade na fe wo no oba be kompema na fe modem na kwakwa bibi ho ake eya pa so what is sika ye oba ho ade na fe wo no oba be kompa so na se wo gro oba ne ho ase de moto nte no oba ne bedwa buruta ma de wo so tumi gina wona so papa give us speak up so na make am for the amount of premature ejaculation sexual weakness you don't know I give us speak up so give us score capsule saba I don't know see your yakoko tete one now sanke bi bebo papa give us about mixture I don't want to support your immune system now I could say malaria typhoid and if you join this Obia ya mo aduane na se wo kon no aduane no one so appetite kwadefo ekokan aduane ya give us about me shebebo papa ma wo so tumi atibia di drugstore bia pharmaceutical shop bia benya bia top from 0543 222 470 0543 222 470 give us speak up sauce give us cook up sauce give us about mixture Radio for Plaza Hotel, some in country. Experience the ultimate in comfort and luxury. Open hotel, come pada no Radio for Plaza Hotel. Our comfortable, luxurious rooms our hall. Conference room for all your conferences. Baby, I done if you want to go home. Maybe be a woody swimming pool. Restaurant to hold local continental dishes. Radio for Plaza Hotel for the chair hall 05430 458834 020 7979 461. Radio for Plaza Hotel. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. Radio for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Your Mother's Day. DLFM the Nyamisha Mother's Day promo no eba. Bomodi asa won so. Don't be hushim na fi bibia koye. On command do papa apa. Ada pe be dim come on. Nyamisha Mother's Day promo no eba song. It's ready. It's a mood from Chrome. No
106.9 Anidaso Obia. Arabema men kwa manaso na femintin komo emfri hono me kwa manaso na fe mene Ora Felix Chey senior manager media relations of National Health Insurance Authority. You need to come on. Roger, good morning. Yes, Papa said, "Oh, the Felix, I become a deal. I mean, the Felix, I catch him, Papa said." Roger, no pay me chow. That I don't pay what people to say. Yes, so you're who your papa. Roger, I don't pay someone if you're not on the front page of the Observer newspaper. Eddie Abab. NHIS National Health Insurance Authority launches free NHIS registration drive. I won't come on to say. My child, na minchete for na menase. No correct and a year of any contract of any other health insurance, National Health Insurance Authority. Dr. Victor Saribampo. Yes, a share back community a health insurance. There, but no business so better friends and show for na on Ghana. Now, none ye kind pie don't into my a free primary health care. In Yabekaya, Naya, Dianet, that's a buying was see and now or born to any no castle or bar, or they be a free primary health care. And a free primary health care in common in an year, set. And Pen Bebreno, I am not Ghana for Sunny and Bebre, Sunny and Bincity and Yakaya, Yadiana could add the doyen. Now, and Sunny, I could pen a Pumasibra, I could pen on Wardrobe. And so, say bet to me, and can via Siena, you won't say, dinner and create should be a free one. Monkey, a cautionia any preference. And yes, says I free primary health care and an abbey. In Tiabanasa health insurance says he is somewhat the neighborhood because Yena, he had the whole one who can you didn't take here. In T. Senamea, don't know how to vibration my home day at a very early stage. Now, a mother rate at which amount for hospital the brain expert here. And one my health insurance crown one bedding in payment of claims cry ever from and Miss Midget can cross on Yenima for Edinburgh. And until free primary health care no abba and none opening. Simu sese no mampeni apa ho tumada dana no simu ahye se obi ahwe no mfa ne bunyim na bia ehia pa ne se so nipa na ekwa aya ka wo hia Ghana card na so health insurance card na say nipa no so bi o wa ti o be sim ne onyanya bi me no ka say wo fa Ghana hanchemu be edusiansia na okra health insurance card no internet omo makam be hanchum be dia san enine de on senya nkan ni e border road set betumi obia enye na sometimes I no bo ha paso fa huma so anya no mo da ni yie mu a onyaye anka obeye nanso fa meko no ni ho eno nti na health insurance into this be a friend storm na ya nem rebebre ni e tai eye sometimes around November na storm next friend say na also be health insurance na obetwen abosome baako and sakra no wetimi dia ko hospital but we dey ensure our penny contract for penny or that health insurance and me check the Dr. Victor Saribampo edi abane say afie storm no me no ka say free ne ya de question atekra ye last month 16 ko si busumi awie ye me 31st May yes say obi only health insurance ni bi o person registered yan a free untiashe odi anso obeko na wakako trodi no ma register no mo card amount onso awo bi a ewu a enka over renew anka obetua tika kakra no onso de no eni ho kra ono so ye yefi ho saa na onso a onso de ne wu ya twekra se ka utua kra na ye ma wa ka betwen bosume baako ansa na wetime de akọ ayansabia no eno so ye yefi ho ke yi saa niema ba nyenu yensen ya wage bonisa weba a free registration and a no waiting 1 month waiting period the year flow. Okay. It means some how do I open the two jar. You can't storm now. Now you can't see a stormy baby. So Obia Mrame register. So you be a medicine now primary health care. Oh, Quaco check you up on Dania dia. And your how be a sana or pay treatment as well. And you consider the any. Okay. So Obi person will register for free health insurance here. I have found Obia Kona for register.
Say you are calling your bear means sound be person register free health insurance card I'll be fast. You kind me only card need be crown. So call your district office via a belly via obetianya card need be overcome by register the amano. And now first so on a Ghana card as well. And one say na abefo or call a year Google Play Store and answer App Store my NHIS app no obehu ho. Now say or download the app now. No follow procedure and with the Ghana card. No with media register and when your e-card no on the phone so I don't obey me issue obey me hospital or link here. Number na man or link to Ghana card now or cost and we issue. Wow, so Obia need here and when you crash over say and Jacobia. Either say and answer for phone now one dial *929# *929#. No follow process no. Now the membership number na shimu. A Ghana card and so the number na shimu. Now I'm aware renew the camera. If any of SA 3 avenues are maturing in any when you'll be bet me a fast one. Bet me they already start this number no pepe na to me abwa. Okay. Now, what be register and I say I am updating the registration na fe when you challenger or better reach out to the National Health Insurance benefit. I'm paying the brain on your kind of say Dano say Obia all yet registration be when your problem near there. Sometimes your first point of call, I'll bet me a call in district office. Now Oma Shama. And now say near between Sabon said there be a matter of mobile phone now. You can simply dial your short code in a better health insurance. Yes, we need Edin Kumo. Near Bua, there be a Betty health insurance code no a wood. Yes, our phone now. Send a Yasu number no. NHIS. If the phone mobile phone is in an N no one say AS6. And H no AF4. I no so AF4. And S no AS7. In the short code near 6447 6447 offer Rebel health insurance for prepare pay and I say 0244 44 6447 0544 44 6447 and I 0302 74 6447 to and there was 6447 to the reference number and cry. They said once we dial 6447. The health insurance so yes, we know where they come now. Should be Obia so yeah the amount. Right. And registration drive all over Ghana and I say you was selected regions are yes registration wall. You know, can say the in Ghana pay Bebia Ghana to promo Bebia Koswa. Shannon Suma may say take advantage of the storm. So I'm saying I'm really chum after a year 31st May no and so what run a card now 90 days I already start overtrain was me back once and what me use. Sana oh banso I beg you processing fee no answer. The mum so oh yeah the fabric have the rest assured said you sad your money na at your free. Right. Ora Naftali Cheba for Senior Manager Media Relations National Health Insurance. Ora Cheba for an pay. Yeah, that's a papa pass only a dim come with DLFM. That's family. Which I'm watching for. Yes, so yeah, that's a papa. Your friend Naftali Cheba for or your Senior Manager Media Relationship. Our National Health Insurance. And I pay. You know that dim come out when that's what Obia. But you what I say. Yeah, the person mono. Yeah, they ba.
so you was in. I saw your way. Anidaso Homa, yeah. Obi no rubana mantina. What's so about Martin Bio? I saw your way. Jealousy. Anidaso Homa, yeah. If you try your luck, but if you try to jealousy. Somebody prosper for life. Now God bless her. If you try to jealousy. Hey. Jealousy mama, jealousy papa. Now wait till you want you. Jealousy you go share. DLFM 106.9. Somebody winning lottery, you for try your luck. If you try to jealousy, somebody they prosper for life. Now God bless her. If you try to jealousy, Kaya. DLFM 106.9. You are now facing South Zuba. Adrian Boni. Our friend of Papa Kofi Abami Young son. This one jealousy. Well, bring it time to 31 minutes after 8 a.m. here. Out of Abuja Fatina said. And as usual, class prophet in Shaba Kwadjo Samibi sitter this morning. Joining live on Facebook, live on YouTube. Oba share link it up. Now for Fufuro being so into me, you know. Ebraso. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Homa, with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Homa Obia. Anidaso Homa Obia. Live on Facebook, live on YouTube. Ishaba Kwadjo Samibi Atinasi Anope. Kwadjo, good morning. And Anope Yenhwena Fe Yendin Komo. Good morning, sir. Yeah, good morning, Brakoba. Anope Yendin Komo. And then Koma me pesi yedi no. Aye kutunima bosumida na ebikan on the 1st of May. Yeah. His Excellency John Dramani Mahama kopiemu wapiema ntema hinkuru eye kufodua. And woman penny kopiemu ho de nsem bebiri edi tudwa. Na Anope me pesi ehwe Ghana adwumayefo ehon nsem. Komo bebiri na ekoso. And minim se wodi wani edi nsem ya chi papa from the newsroom. Anope me pesi edi nkomo Ghana adwumayefo ehon komo no. Kodwo te say Brakoba me na se na minchia woni watifo Anope. Tifo Joso. Anope se de odi kan ready to dwa no Labor Day. Ye nyina ye nim se May first bia na se first May bia no ye dapon na ye de kai adwumayefo. Na ye bo ma baso. Na ye hu hia se ye se isu adwumayefo asene. Ayade a eye pa. Brakoba edikan botaya empenefo di si wonuma ni so monkufa bibia efe ne se Labor Day ne mra no ede ntia ene empenefo tu sa na mo no Labor Day na nkasa no ade ntia na empenefo dwuna ho se yemfa sa da no nsi honom na yemfa nkai adwumayefo 2 aban bia ba o se ade a opese wo ye ne se opese wo boa na o man sikasem esesa
Eska sem jana na so brane na empuntu bo menim. DLFM. Na so man no sika sem so be ko nkane a age adwumayefo na betumi ama wo man sika sem asesa. Right. Inyuma adwumayefo no eye no na be kire se de o man no ne fapem sika sem begina. Inti o man a emu adwumayefo eye kwadwefo empa adwuma. Omuntumi nya adwuma ye no. O man sika sem no nya de betumi akonkane. Okay. Ba ko brane nim se to na kikire man. Enti se emu dodo na nya enwuma ye na yetua to a for that matter abane benya sika de afiri ye nchen. Na odi ayo man ni ye. Okay. Se madwuma ameye me sika sem kosoro a eto a metua ne be kosoro aban so be fili afam. Samfa aban so be boka. Na botaye soronko a ema mpanifo de labor day ni si ho ne say wanom edikan edebo adwumayefo abaso ase se omadwuma omoye omahye omunkura ne me bia ankoyi de eto sini matoto ne yamane ade na bibia tumi akonkan ede amadwumayefo. Black Robin no ma mienu ye wo formal and informal sectors ewo menyim ye wo formal sector ne wo informal sector e wo adwumayefo a wono no moye aban nwuma enti omodwuma ketua bosome ne wo wono mo so omoye o mankasa ankrankra nwuma entrepreneurs ebinu mankasa bie wono companies akese o mo fa adwumayefo wo mu ani ye wo mo so omoye budwafo yi ni nyina ye adwuma enuanu akuafo ni nyina follow under the informal sector mo no enye aban nwuma na onka o mankasa na omoye o nwuma na aya na mpempim bisa me ho se ehu behia se bebo adwumayefo abaso na modwumadi o moye na hye o munkura ne no matumi aye adwumaden akonkoden ehu hia pa na mehu ni se oman bi de se Ghana no ye man no se ye mo adwumayefo abaso no fom that's how for sittings se ye hye adwumayefo nkura ne ye mo abaso ne ye oman mu no e wo fom se obi bia adwuma toto na anyi wo mu nyina. The majority of Ghanaian entrepreneurs no and be can say be no follow under informal sector no ono ni sika de ni hia no se be na adwuma no be ko na ni mo do benya ne de ni hia no but you been the worker no wo ye de na chi asema adwuma eni no mfa no ho kra okay na baso bo mfa nya hwe ene ye ebinom nya omu nyina okay aban nwuma so sa dodo na enipa nkasa omoye the main architecture say yemfa ne say adwuma no be ye gina wo mo na so wona nkasa no aya na mo bre pa mo nhye da mre no na de bi mu fili fam aya de ba ko ya entutu mu se mpanifo nhye se nka ye de po adwumayefo abaso aka wo no wonim se ye te omanyim na edu se ye labor day ye nsuo mu nam be ye adwuma bebre be na abaso no no makoto kotokuro kotokuro e dido ibi na omo de ahye nsa se wonye ebi omo ma no Wellington boot ne de ama no ebi so ho no ma na o mato motorbike wa benya moto ne eze wo no we ye best farmer within the area ho nyina na gina na so I mean so overall best farmer okay. Na omo de ono ama no right na obi ti office o menyim yeso e managing director we say ne credit obeto na bosome so se ne ubi eko price na ye dia man for eko yi ani nyina se best farmer no no obi ti baby nya ne busuma ketua o ebia within a month ne credit sika a wo de beto credit keke no so se nipa no na baso bodi nyina wa afemu ni nyina onim se Ghana sika se ne be ko nka no ma no be ko na nima ye informal sector enya ba enwuma o nikure nim se Ghana sika se mbe sesa na o ma no be ko na nima the informal sector enwuma hodo a ensha abanse ne mo man ko nanim but ekania ye say say enwuma kuo no ne ade no so na ya na mpanifo enhye danfo mo ani emfa ni akiri ma won mpanifo ne mmoa enwuma hodo a ensha abanse no but say enwuma no so ene mo man ni gina na so brane look at the unemployment rate e Ghana say ankwankura enwuma ni nyina tutuma ne ye ka ba enwuma ye hwe nipa betena fie wo manyim you get it entina ama yehu ne say etu ba bia abasobode ade aye nka nya hwe kura no at the end of the year every year bia no na nka ya boa even institution company bia wadwuma yefo watumi to party di ama won at the end of every year ubetum kura bibi say bia month
within every month bia ye pese ye overall best worker e wo ye company we mu osimesi ye hwe ne modern mo obi a oba adwuma brano odi ne hyehyeye so oba adwuma the number of hours akoblane spending wa adwuma these are the things they must put into consideration omututu ne manyina ba no ne yade aboni pa na ba so efi ye ba ne sa wo ye adwuma na wotirim nya wo de bi ko onum se okun hu manfaso aba so wonim se na wo komia mia pie obi wo ho no ma adwuma ma menya de metumi aye wonim se sa ne ma na kwaso pa because de wo ye ne nyina chi no obi ankai emo na ba so enti onye sa asabi nkrutu dwuma no enti gini pa wono no wa training ne ho for sa ne ma ne se me sa na mete madwuma de aduru madwuma so no matter what me mfa de obi be ka ho no de obi be ye me hwe de ni pa ye me ye madwuma sente sa bebre wo kwala kadasaka e wonyuma bebre mu na nyuma bedro na egu because of aso bonti de oyere ne ho ye ne amona ba so obi ankai no enti odo so hu ni se sa na te de a e de nyina nya se ye nyina nya bi ena me so me kwa me so nya la kadasaka na yenko because at the end of the day no ye nyina the same thing ye hu the difference e wom ye ma obi aba so nka so osimesi akunu hu nti no ye ma ne nya special wom da bi de ye nyina ye ne sa enyuma pigu ena ma boss body ye nkoso hwe wono obati fie ho bra kwabra na da koro wansra wo hwe na te hwa na obekọ beba na wato atade abete na ahwe se ne nanigie oba na wato bofruit abre no wa misa bi kura na wodan ho beba na de kita wonsem sa ne marketing ne ma ehye ni nkura na ekura se ne hwe ade hwe ne da bia sa ne te ya kyede ehye ni pankuran ma ni pan ni je yire ne ho kanya ne ho ye adwumade ti sa ne marketing ne ni ho no ma ha adwen me hu ne say o ma no ye ka se ye bo adwumayefo abaso a adwumayefo ne se da nya hwe wom adwumayefo ne hyeda nya hwe because of how we adwumayefo ne face nti ye ni momemu ha say na Ghana man pani ka say sa exploitation sexual exploitation so bi pa adwuma ye ne be de dane ade ansa ne yamana adwuma yi eto ntwa abampani en check free soro ho abafom ministers MPs be bia be ko bi wo adwuma mba no that is a reality on grounds wo kaka je si e be ka take evidence but that is what is going on every abanyuma mkosi fom ba bia abanyuma nko na mo ye no mo abanyuma wo pedwuma na bra kobra kind of how be fam pan sa na won sa ka adwuma no wo be kon condition of service baby wo be kon akade akura de adwuma no pani bi ni ho and so at all cost say wo ye adwuma you have to deliver. I'm telling you akade ni ho na wo bre wo ko ho sa ni nyina ji be wie ni kosien dada na difference bi am and ya de a enhye adwuma ye fo nkura ne we beg our leaders and our your employers mpanifo amofa amanfo adwuma mu ese mudi mani edi adwumayefo achi na modwina adwumayefo no okay onim so pese wadwuma tumpon pa ho enfo adwumafo ni agro adwuma bi a wabie sa aban adwuma sa nkwankwa adwuma openi sa adwumayefo ka so mbegu adwuma na ye second sa adwuma ho oh yes so mbegu na ma adwuma bi a begu ni adwumayefo na ma adwuma no go enya adwuma wura o ya adwumayefo no enti se wadwuma watoto ne ma ye no ma adwumayefo no mani gi a adwuma no be konkan sa anya sa de a ebejo butentim timde tim na nkwana nim da na ade ha dwen one ba kobra ye nim ku ye nipa first one sa na wanya adwuma wo manyim bibi ba konso ye fa ne se poor and high cost of living ye wanyuma pi wo manyim ye nim sa ban nwuma hodo na no ye formal sector no se koba se ne ma bo cost wo ma bi obe afi ba kontem na bi abande kakra to so ama wo but bi sa ho se how many of our companies ahodo anya ban nwuma no wudi agora pay a wogene bosom no pani ubetumi agene saafo beye unkwan na nyina beye adwuma no kopim se obefiri ho oh yes most of private companies no sa nete tutu na upe na wogene opani wudi agora yentum da ubetena ho akopim se adwuma no beye akopim se obejai anase obewu but debia how cost of living niam aboso debia da yatum ekosoro debia but adwuma fo akatu yentum de te anete and you so worried yade ha is disturbing se kobra ne besoro no padwade so wokọ adwuma na lolifa akosoro nnuane bo akosoro na de wogene no anu wogie the last time na me no wudi nkomo bi se yemfa ye nnuano ma ye adwuma and after na we school wo ye adwuma ene obi ye adwuma the salary akosoro ay 1000 Ghana cedis yemfa say from 700 cedis 800 cedis 900 up to 1000 Ghana 1000 no waje bi pa kwadwo and anopa wo bedidi ewia wo bedidi enwumere obedidi for example sanopa bia wo de 10 Ghana cedis anopa ewia ne enwumere baby adwuma wo be fa car ene de beko that's 50 cedis a day now what time see anase wo calculate here at the end of the month 50 cedis times 30 no 1500 one also the salary
1,000 cedis. To a boka 500. How do you survive? You see, enti na me ka say aban ene nwumewura no. The last time near maybe I saw mo di gu akwan mu. Na omo ye assessment. Ehwe say Kobrani adwuma wo ye nti obeye ye daache. Nti adwuma osimesi ye no. Nti me hwani TNT obespend daily. The obedi ka ho ne de me money a. Oye adwuma na ye anase wo tena afie. Bra Kobran se minsura metumi aka se Ghana adwuma ye fo o ha mutiche mbe ye duokron. Se nya se wo gya adwuma tena afie a. Ye beka se oye kwadwofo ye kwasi ampani a wa mmobra ka dodo na beje ebe tena afie. 90%. Yes. Empeni se abo antakra na ma no ho fe. But takra hu de. Takra bone de afanyam kwatre kwa. Me se nya se de otie me ntie me ye nya se wo tena afie beka se na oye kwadwofo na mpa adwuma a ye be sere wa. And approximately by 90% of Ghanaians betting if you munya juma because the juma no more kono boka. Busum bedro na ka wa bo so no. Ko tena afia Kenyansa wo. I'm telling you. A bit TNT within a month. A bit boka by 900 cedis, bit boka by 1,000 TNT nko a. Baby ofri kwa adwuma. Nko a. Utility bills mbaye. On ye free. Ye utility bills ni nyina yi CG4 nyinam kane abo ni nsuo bo no yi ono kura free to baby. Na fa de obedi na adwuma mfiti anapa kopema numere so odi 20 cedis odi yamfa ne so odi 10 only 10 easily gon ha yamfa legon ne ade ne ye hwe so yamfa bebi e wo sisi aha untumi nkoto aduane obedi a enya de obedi a me de untumi nto enti de obedi a ho be henha sa na yesi ye fan de obedi a me de untumi nto ti de obedi a ho be henha na kuraje wokoto mambisa so nim nuane ye obi ho no ma mambisa eno wo mpe but eno na wa ho den be so na ye kan mambisa enti na no sa na wokọ a wo be manage de wadi 20 the 20 series no wa bere pants wenya na de opesa wudi a wo me kaka na e bia 30 enti ye fa ne se bia anopa wakoto koko ni kosi e bia wa spend be 10 series e wo koko ewia na wakọ prepare chire me fa ne se be de se bia 20 Ghana okabu man is not 30 cities 30 cities now the TNT 30 cities account a month you saying 60 cities no like a day near 60 cities then near 60 for times a month in here this is all 36 18 1800 cities a daily biao the a month no sa wo TNT no 30 cities and what you sika 30 na ye 60 cities what is 1,800 cities 18 million cities every month ne utia o 1,000 how do you survive bobra that is a debia no adeka aya na ntina Ghana o maka se Nyankopon na hwe nipa no won se sa na debia o ka ye biefo ne sa na o mbeka Nyankopon na hwe nipa but they do baby a ne ma bi wo ha dwen it's about time say say ye ma ye mpanifo ene nipa bi hunu ne ma hodo eso mo ye ano odi no pani hwe nipa ni bi bra chese openu ke kan yemasi ani a wo kwa adwuma kra na ye wo se de kura tu no ya chese otumu se etu ba bi a wo pesika kra de afokra kra na eden but ni nyina tu be bosum bedu no na wo de ka bebre wachire obi a me ye adwuma na me 1,000 na me TNT ma gidi esika a me kwa adwuma mu ebi a me spend de whole day wa adwuma mu ebi a nanka ebi akra mfa ne se me kwa 2 hours 1 hour bi ne makokra metuma kwa adwuma afro bi won nchen these are the things you see you were permanent workers any casual workers me ebi a makwa kwa ye adwuma me mfa ne sa asem ka for instance radio bia ma ba no pa bia ma pon be 2 hours ma pon coffee me adwuma fra metumi akoye obetumi akoye for the whole day ni nyina oni bibi obetumi aye bio the value is the same the value is the same the most ne to adwena was hey sa and ebu ni pa bebre adwuma ebu o mabam e wa adwuma sa ba time say mpanifo hwem no mo ye ne ma bi kwen ampanifo fa so de ni patena titiru yakatua nsensam ne ade ne ade a tete Ghana adwumayefo ti se yesi ye bo adwumayefo abaso ampa omunye ne yiye edwuma bebregu ana maketua nyenti and ye wone manso a adwumayefo no so se ye meba ho ye free baby ne ye ko baby enti mpanifo no asade ne wi a ye nso so as workers ne so ye wo ye de se ye kwa 2026 labor day course wo ko fodua asema na daso no e pivoting to growth jobs and sustainable livelihood beyond microeconomic stability pivoting to growth jobs sustainable livelihoods and beyond microeconomic stability and then sama woman his excellency John Dramani Mahama editorial kwa jotaso brako bana wuji akwetua ho sensem nyina to nchen wi a ye wo labor right violations ahodo ekoso
nipa pii ofo obi adwuma ba kwabena otumi yi na di time opa bia contract ahodo a ebinum ene company sensaye yetumi yi wadi ebre bia opa bia ne wa won ebi wo mpo na ba kwabena na adwuma wura nipa ne mu adwuma ne mana sompo but ho akwaye pani bia hi keke especially say wo yo ba na ho ofe no person no woda opani se wante ase a kwam yo faso ba me yayi wado betata wo sa me yayi wadi owienzo onya kama for the Coleva commission doesn't go anywhere enko ba bia wayiu waketua kora besa bon ade ekoso wo manyim se mpeni for do mani didi akiri nipa pi yayi wo madi compensation bia nkoso omokosa contract no ni mani ahudo bia condition of service ni market bia se ekomu no enko se ni nyina mpeni for do mani di akiri de bo adwumayefo ebo ye ho ban ade ba kwa ye fa ne se pension openi ha dwon enti we have informal sector for we de oya ban adwuma kra na ohunu suyi de no onya ban adwuma pension ho sensem go manyim emfo bia ho enwuma pi wo ho no ma wo ya pension ni ba bia o pension ni ho waketua na show nsem wi no na tire din ene ko ba ne sanso ha adwen senetinim bibia ni enipa ne ya adwuma kakra obenyina no na wanya no bibia ni wa bo ne ho ban se osimesi adwuma me ye me ya kokora nya hwekora me ne ba me ho se na me wakakra da ha akire din and these are the things any marketing kitimi so ese mpenifo do mo ni di akire ese ka ho na hia adwumayefo no nkwa no mutumi put up their best na menwuma etumi konka ne and mpempi na me ka bibi about ne ma hodo bi te sa akade ye ni adwuma ha adwen obekwa ba adwuma no bi o ye nurse ni mfidi o de be ya adwuma ebi ni ho obekwa office bi mfidi e be nya de akade ya nipa ne ho ahenhan no ni nipa ne bebra sana ochirechire ni ya okwochira de ubekwa na yesi choka short na bi ni ho akwal member ye nyina ma na ye chirechira de face bi choka tumi short na nya bi udi agwade konkonte be twere board so konkonte fita na de twere board so na ma me bi be ka se me ma mo choka ne me ma mo choka china enya easy akade no enko ne market kete se boa na nipa ho ha no ya de enko enti ye besere adwuma ye fofo ho bebre mu a so pese adwuma tumpon a enfu adwuma ye fo ni agro nsi wo mo fom so si adwuma ye fofo ma wadwuma no ebegu a ebete sumena suja unhu bani ba ho so no na edum kura enti ebesere wom eno wachi uyi ohawa hodo a adwuma ye fofo ma brakobra ye wala kadase ka attitude towards work some of workers bi adwuma fo bi suban bone suban egu adwuma enye Ghana man mo no dodo na titiru ni me aban nwuma mu no obi tumi ka sa adwuma na nyam papa dia o nyam na mbe fa adwuma na so a DLFM we are buying there nyam dia nyam abusu mi na me nie na de kwa me nkroma kra ye kra kan sei enti bom se adwuma no time ope na ode kwa adwuma okwa adwuma nso a brace ode ye adwuma no na ote ba bi di na agro niam ese o stay focus no hwe no toto niam na adwuma do anya sika no na odi agro brass so ase ode ye adwuma na ode to ate ote ba bi yi na ni kura mfa no ho kra woni me say most of the private companies no ebi adwuma wura nyaaya nkana adwuma ye ni bia kura nko tua ne ka 10,000 Ghana cedis a month but ebi nso ana adwuma ne sika sem no enyina ne nanso entrinka instead say adwuma ye fo no begina ye nanso abo adwuma den ayi adwuma wadre ne sika aba no na edidi agro se wakati yesu ansa beka say adwuma wura amwa me but wonso ye attitude towards work na ti sen ya se bra adwuma no pa nonson non do as work office wokwanso a you be doing your own things wakwa adwuma no so no openi on hwemu nya adwuma on ono wankasa ne personal interest ne mabebo ono wankasa ne ono na brabo no woye but adwuma ne de baby ono so ye ono ne personal things yemfa nya adwuma on e gudwuma bebre ya che to toward work e ya de ba ko a eku oman ya besere adwuma no mimitu ba kobna de bia meka se wo fa ma adwuma na mentumi nya meka je openi menye meme de no me nya meka se menye me ya me kumi ho ye me mpa de a meje obi adwuma na maye ne se de me mepe me pese me ye ne se de ho mrate enti me nya wo tayu se openi menye me ye nso me kumi ho nyina e ye adwuma ne se de tie se obi fa wadwuma o de bibia hya wonsa ye na mfaso wo mra so na onu so nya bi se de bia ye nyina nka nya condition of service na nka obia bia bosum bia jiwe wujiwe yabo abaso wa ya de jiwe sika na ye de ye kwanche peni zabe kwachi ade aye fe na kwanche ade ye fe diska na ye kwachi ade aye fe ye diska na ye
enti wo mpese adwuma no bɛkɔ nanim a wonyere ho nya adwuma den wo expect say wo pay increment wo pese busum du atu aketuam ka every month bia ntu aketuam wo so ko office a wo ntwatew wo mbobra bia wo de adwuma no di agoro enso wo pack tuan tu mu na de ba kwa ya ne se de oyɛ kwadwofo mpa adwuma yɛ mpa adwuma ba ne nanim mra adwuma enso no opera ketuan tu mu de bia wo most of the companies and institutions asa no mo ye de mpa adwuma yɛ ono yɛ kwadwofo mpa adwuma no on na de bia yanka etu na ketuam enti e besere ye kama adwuma wurafo na yenso so as workers yenso so ye wo che fine se ye besere obi fu adwuma na ntumi nya ganze onye ne jai dan se obeje adwuma na boso obi pe kwanya na openi me se ye try kokwasa radio adwuma ye openi obi aye wo map ejina kire over years ya mana kwanya adwuma obedie ne nya bini de obetumi aye pa na so wonya obi anya lakadaseka agro se ya na adwuma na jeje mu adwuma na igu most of the institutions wo kwasa na ekoso at the end of the day ne ye bremu ebi adwuma no na say omwaye onhwe yenye but won so de na won so wo ye de abo adwuma no because bo ma adwuma no ye na mu ye da won so bedi bi sa na ye no obi no asabe wakoyi wo no de nsa ko padua ho ye de betafre won sa ho enye se kwadwo obi anu ho no masabe wote so bonten ho a nesu kom de no dabi nti wo ye ni ya won so benya bi enti ye besre adwuma ye fo ye nyere ye ho titru na ban adwuma no enkwatena adwuma mu nka say most of government institutions be kwa not TikTok not ya no ye na ade a open personal things na waye kwa yare sabe yahoto me ya pi nya hospitals nko a schools mba bia nyuma bebre be kwa no offices na mteto ye de omope na nipa na wo bre so tini ba bi enti ebesere me de ma no sie no both adwuma wura nom ene adwuma yefo bia wa sɛ de yeso ye sanya man yantimi amfa nhyehyɛ hɔ a ye bebre enti ebesere sɛ de Ghana ni tu kwan kwa amonone no bede bia meka bra kɔ bra meti wei sɛ amonone kwa ye oman ba ko a utu kwan mfa ne sɛ US Canada ne ade no Ghana ni bi oho bia no meka no kra kyerɛ pain wo mo ye glass nkra grounds gomboa enye sɛ hɔ nya do ne kura wo mo ne sɛ sanka sɛ de hɔ asetena ne te ne te sɛ Ghana ha no opening ko mu nyina sɛ Ghana ne ma ya nko mu nyina obi antu kwan kɔtena hɔ I'm telling you glass nkra no sɛ Ghana working conditions sanka we are being paid based on hours e de ye adwuma sema ba adwuma bia no pa no nsia kɔpema numere be ye no nson no nsia na mepɔn don hwere ne ye de tua ye ka ɛna nka ye adwuma ne bibia kɔnka ne sɛ de ɔmogye hɔ na nka obi antu kwan ma no ne nkɔpɛ adwuma bia hɔ I'm telling you that because of say ye de wo yire ho ye ne sen kura na de ɔgya na abegye nti no ɛna ama na yesa enti ye besere mpanimfoɔ ɛkwanya bia nipa dodo na akɔ ama no ne kɔpɛ adwuma ye ne bibia ketua na nkɔ ye ntira don be say nyuma ni gina na naso ne koyi amuntu workers kayi na workers no so nyiro mo ho nhye mo sepo mu nso nya dwumaden Ghana ni owo krom hayi oba ha na ma adwuma de ma na onyo ba ko ba ko twitwa abo ase wo ho ayi ade ntira awosika no so na me ka kire ono e hye ne nkuran because oni me se odi okunu hu mpa at the end of the day no de obenya no betumi abobra right okwa amanone no akoye adwuma afi ba ko no ba otumi top road sidan ba bi sa ho ku hu wa ha nyina no wi a 10 years echide na betumi ri aye right be bo busia didi enti ebesere ye mo adwuma yefo na adwuma yefo nso mo adwuma wura no ne moa na o man sikasem ejina enwuma ye yeso yo kwadwo me da papa pa na pa ma me matifo nso emblem na fin koma ye dia no pay nso wo de wadwen kire e dia ba 059340 6565 0534 good morning sir me ba jo Gideon Berma Santia no pay ubire ni yenkwai Kedanyamiasi Hitman is Rama Kakredi. Ipacho Bank of Ghana a kana o mabono. And 2025 we nkuwa eka ena o mabo a omoka. Efi be se 2022 ho bani nyina o mabo kan sa na enti wo se adwuma bi ya ban adwuma no aya ye ni auditors bia Gideon Ghana na pay e kan Ghana adwuma efo ho nkomo ne yedi mesero why me da say Gideon very much sante good morning me Ramaje also ora Evans na pay wapo to say nyamiadom na also nyamiadom yeso ho ye papa mira Hitman nyame onhyira mo no ye mo kase mfa wa fidie suntia Dr. Nkwetia Washama ena yewura bo achejako anopei mira Hitman wa ma mira ho me mabrabo ina me ye abanjuma throughout me befi na ma ye be 300 and something years months na se o calculate 12 months dia ye 1 year obi hu years am de ye adwuma omanya ye team no
nhyehyɛ papa biara kɔma Ghana mpanimfo me ne wo ka sɛ obi gye 12,000 a month 1.2 billion on top petrol ontua light bill ontua danka owia wagye bottom allowance wagye socks allowance na nipa no ogina gya ho onipa na ono bre no yama no 1,200 Ghana has to say ameno ka sɛ ebi gye 700 mira me wote mahana Smith 4C committee 3 bisa sɛ workers ahe na wɔn gye ka first adwumaye ni kofia ye mount end of year benefits tisania MPs omuji ex gracia mfanimfo ya na betwam na de enye no mo de mo kwa na mo age menu ka se nkokurafo ye akọ pension eye private security ubeko bank no be a waye Ghana adwuma akọ pension oje 300 a month 3 million me ma best year 5 years ni me come pension trewa ubesu Nano Senate for the highest pension payer by or 260 something million old Ghana, 26,000 point something. Subtract that money from 300 free Michigan. Or no go school or heaven. Yeah, then we are now catching an affordable house. Now we turn $120,000. Or money I green from the DCD. Not dollar once namuka. Now me say Ghana penny for sound wagon. Mira Hitman me prayer with Jumam. Labor officer no crank can be a man. She used to near the inn. Was he a guno? My last company, Aluwex. Now, me the senior reho. Me the Sika or the 200 Ghana me the chair one. In Aluwex, a good, the largest company in Africa, aluminium company. A good mismanagement. Ghana penny phone sound wagon. Now, nipa dear reho dodo. Mira only I mean, Nyankopon Enquires wanna pay. Good morning. Yeah, well, good morning, Jacob. Badger Frozen. Badger Friendly last born, and Shima. Mammy, too, wanna pay. Oh, Jacob, and I probably the Mama Rahopa because this year, Shiraba, Kenya, Oma analysis, you know, who share a Kitua, Jumayeni, LJ, our Ghana, not what the portfolio expenses are, or bang them, inflicting those no crime buyers. Right. We'll get there one day. Good morning. Good morning, welcome. Patrick Frost. Mami Tema. Mami Tiwa no pay. You. Welcome, Nami, so many of you now. Na akesia nipa ne se o mame. Na me se ndo mame chop morning come. Obisa msa akesia no betia me de bede. You busa ono no. Ai akesia utia me de bede. Nanka pe chop money aka ho. Ai. And we busa se akesia wo tua ono. What the sense can be there? Me de bede. I see. Right. Tia me ka 5 million. Nanka man chop money daily. O se akesia de betame no me de bede. Mate, me da say. Good morning. Hitman. What's the? Obo very madi. Odo Bruni Junction for what to say? Oyago pandum. Odo Bruni Junction. Workers no. Amo boy jumano. Na mi shira oma de tonfo no. Omo se dakro omba be se to wate. Mate ma minti wa no pay. Hitman. Ensem bi ho. Ikore se uko omo ye abajuma oko board. Any say energy sector no. Eketua bi no mo je no enye izo. Omo ji pasro kwa omo ti bibia kwa hwe ene minim presenter bi a we news pastor osori a instead of to be kwa duma ntemo no otimika news our trotro mo atim otimika news etini se uye duma na se we ku anya de anya duma no a se ne nyofa nshira baka ya no aduma no omoni bona wo bebo no eno ne be kire wakatia na mom no usore no wotwetwe ho hwese obi ye adwuma e wo toba na o ye adwuma no yaman 300 Ghana o man pio yaman 300 Ghana ne uzi agane kura di kura koyi ama e ba ko atoso no ene madam no o be kasa yami hu o man ne mo me da se wasti. Good morning.
Good morning, Hitman. Me ba che fro say. From Imam because of people. Imam aminti wa no pay. Hitman, at the bed of Jumapa, Nankadako one for a new free zone. And Master Yana Palman anti people. I'm asking about so 90 years. Will be sorry, because any pay 3.5 crowd. Even including St. Joseph. Ukono to this China, or catch the Dumananga to one uncle who feel more put the eye. Bosumba to share annual road the Dumont, a bit rich in Panunem. Look at this China or say on a contract with the Davis, no one can one final way. Obia more about 10 years. Or you loan, not the high dine. It is unknown to me through. It's a Dumana, yeah, and a day. You're putting for an common. Right. Yeah, almost in trouble when the Chimoga free zone. Matime da so papa. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I je ma binti wa no pay? Hitman, on the third day, my boy, my family was Casapa, Thomas Kumasi. Sometimes, my phone, yes, we can be. Obia for Ejuma. You are Kumama for Ejuma. Now, she may put that on the Ejuma. No, you're not a person to look at how they show say, Ejuma and any man, they didn't papa that you won't say, yeah, the supervisor shot me. It's morning and here. Nyankopon enka won so ho. Good morning. I'm on the channel. Yawako. Ye nana ya on to say. Ayadmu chairman answer. Nana ya meti won ka chama binti wa no pay. Chairman, opa juma so ejuma for Ghana apa Zoom lion. Zoom lion juma. Any security, serious security for juma chairman. Oun diawo. Na bosume kwa so kwa ndo ka spell kiti kwa ndo kwa sama na ko ni ponji. So no say pay ni to the ma met na ube giant no. 15th ebe pema nsa na yetua woka na ye decide say o me ma chama 250 o ma ebe tumpon na me de be ma say ayifo no asore for no mu bi nyuma no chama he Ghana you Pentecost University obete say whatever university chama what say asore bi bie adwuma o Ghana ha na wahu da na what school na wo sin ko school o mu wi adwuma ben no munye wan kaye na ka obi university den ko bi adwuma kan nti nipa de wi school na adwuma ho anacha na meboa okay Ghana say you were for school, Zion school. You did be Ghana. You be. Oh, say woman, and I'm after that. I say we will be when if you was after be school, a Juma Ghana no Huda. Sunday dua. When I call black, I can't get a cotton collection. I won't be a Numa. No, I saw for some to school. I'm so many going to be here. Tell me to answer. Nana ya made us say good morning. Good morning, Hitman. Dixon Bada kukwa kujeje ma minti wa no pay. On the Pemedasi. Yamisha Mopani, my Pambomba Kiston of Mangana. And I am family Becano, Silabak and Yansu Yabasuni of Akakam. Hitman, we are seeing the Pebacano Coracha. Young lady, Jumadeng Pa, Nanga Yang Akitisa, a Jumadeng for Pa, Ning Akitisa. Na near a one of Pa, say, Sabian Quaki, edge my former Stephanie being fed my full being Yashi, Tiatia, a Juju, if you say an Arjuna, and say, Edumana kura wo hye me nu gyae na fofo ba beye na edumana so msusu se bi ne ni Ghana nti katie ne yo enyu ye be den ye fo eni ti ye besre won bebiri se na same bi kan ye nga family wo so wonye wo nga family edumana na ma wo ye master wo de show yire no ma nti se ebe kwaso ye wo kese na ebe edumana kwaso nti se otiti ye mbada ni yanso ye bo last wo ye ya ye nyina ebe ya ma yen. Bye bye. Mante me so me da papa apa yem fam you na fa no pay yem fa phone in segment no yem fa see what jumadi na so. Good morning. Hello, good morning. There be Michael yem fa for na yem so. Good morning. Good morning. What ba ye jiwa magi? Wa bodin no. Anti magi ma minti wa no pay. Dey ma ba dwuma nyame nsira mo same wa dwen mo do. Hey. Ye phone wo ayen nsira. You are not paid there, and someone in Yana Namakano, a Jumaya for bre, on where ya band Juma, on where ye individuals, the Juma Mawon, SCCM Kwa. One more bre, Mr. Moka 3 times, I said, obey me a day 3 times. One, a bit no didi back, or train ya bought a set of no didia, and no one or no de coda. Gano. A man for bread into a buying and share, no one yan to ye. Scritty. And it's an enemy a bear man I can. Zoom lion.
on one catchy and ye crack 500 700 where the piatro obi to men nanti freedom every form sa be say ko akra ko security adwuma upon one was na from aba na wutu kurom na wusugu yam na we wo yire be dan no ado wo be dan ti ya wo dan ka wo be dan hwe wo ma school Ghana de ya me hu ye mo bo na ba ka se aboye dia wo memo mo ni nya me nya adwuma why antima ginyankopon enka wo so ho abusua me yemfa okay no producer yemfa we na fi yen sorry dwumadi ne so good morning me ba chef for say I have na nanu ho ka sa fi achimehia yi mama ti wa no pay die nsema o kan de anu odi o ni ko ye adwuma abuyi lebre ni ko ye adwuma abuyi di oti office bre ni bre na ye bro I thought what much is wrong on Qua. Much sunny national because to go on your man in the large SNU. And about the Payamisha. Right, yeah, so yeah, that's a papa. Panapa, men come for Lumba in supernatural mineral water. And from our Jumedia be a woody upon to be a water. We hear Lumba in supernatural mineral water. The four baba, not for one more Brescia, ye Lumba in supernatural mineral water. And I may come for the amount from Penny Form, nothing baby, I will be on Yembrubi. Ensure you come up from 0555 2747 57 0555 274757 Lumba in supernatural mineral water. Abujunsu, it's pure in every form. Just get a grip. Now, me and my question there be ye boy and my minimum and nanoma baso. Yami Shramba, Mother's Day promo. One for the Mbaya, Bomadia, someone so would you beba. Could you brasso? I was here. We gotta go. We gotta go. See, Bracco Brandy, Kenya, and said, can you name a tea for nothing? I mean, Shrabo. And I dear Bacqua sometime, you know, who I have a shanka for ye or befa nipa, quatinti or didn't be cha. Or the neighbor could feed in Abba. Obia toka man on Tino. Says I will try my shank in opening. Na a mad driver never risking a life. Cause one training we are on to mean trias, when to mean tria, as what the can is you. What you see once were dear will be dear. Tina Ukuno Hosa. She Obisu Suka will be so toka the Amashan Kenian, Waguma man kama. On us what take it on for granted. No, they can't hear the ope. Enra me fa ka bia na me de ko pukuase me wura hubuta openi car no door etu 2 times e wo kwan so no was it 2 3 e do transition ana kwon ye ko ya aka kra ye duru kro ba ko ho musuku na sen tu ye ko du kwa benya station side on the sen tu kan ho 3 times na small boy na we dimate na me wura ho ama mate ni sa wura de na abemu ani sekura tonum do yi sprinter do yi modu na ni sekura mu no wa yirim because ekwan no so nye wa yirim abeto fom mesra me go fa ase mama of parliament for domiko abenya ene domiko abenya municipal assembly minim kwan no mo mani nko ho openi kwan ni nye o e free eya kwapem poku ase kwan no agurade kristo o ware kraye ekwan ni nye tika ne bom no mu ze pan na meti aso obi ode do na hye ne motuam na wa yirim te boma na tu na da ho na yagina na yesa fixe e basa na hyenkani no ene ne mate no mo bre kakrom bedi enti so wo be kwakra na bi kura sika wonya kura o nande ma no kitwa bi enti e besere adwuma ho asema ye ka no bian na sede adwuma yeni ya wo de ne mo na adwuma ntumpon adwuma wura sika ba eni nya adwuma yeni no because ane so se adwuma yeni na ma wanya sika o wo ni di agora wa hwe ni ya na da omo so bese so ma adwen adwuma no ebe kofom tie besere ye nyina ye mo aye ho na oman mu mpanimfo nso de bia da obe ye hyehye ye omo hu ni se dimpa wo foro nse be wa boa sa na ezi ya ga na mpanimfo na ma ye hu no omo hu ni se dimpa bia wo foro bia ya boa oh yes because to me kan kire me say bosum du ayen kwase san we ni fridge me ne mama no obi a obetwa ne garden ye ntua ne ka obi a obe ye ni maid ye ntua ne ka obi a obetwi ne ka we ntua wa san bodyguard na otu kwan akwa ha na ya ma ne travel allowance ne batim tu aye hu ska de ma no ye wa credit e de ma na bosumi bia s gracia de account no wasan gina ketua otu kwan bia e wo ska de ma no mama from zebe omo ye besere Ghana man pani media minyo man pani bia nko betie media enko on restructure niema onye new reforms nko a onye reforms so man pani go so yo resetting you go so resetting no kojoja yeah resetting oh nya botre tie
resetting na Ghana man penny the buy no all aspect of the nation worker but when you talk about adwumayefo nhyehyeye ho resetting ba ni na ka ho say be my okay eno na meka yenka so man penny buy adwumayefo akatua ne ho sensem ye hu we resetting ni no I see chire din dada na okay dada na de besere o man penny me na adwene nko obetumi a enka soro ho abesi fom no o man pennyfo ne mfam te said ye ordinary me you see you be can say be som ye be another topic for another day because ye bias ye be som obi a wosom ye akoa ana anya sa na te emna Jesus Christ buy ye yemfa akristofo yen hweso openi obre no ho ase enti oka kire asuafo ne se wa wo pese wudi ye na wo yakese o meja hinne no bra ho ase sa abofra yi Jesus mna na wo kwa kwabo asu no oka kire asuafo so muni kan bo no asu first enti ono no pese wo mudi na chifo no mo ye yansa na ba tembi oya papa na asabi oya ba tan papa no openi aduane binya o make sure say wasevo ne manyina mo bia didi anso no aye den wo ba tan nim ne maye mukom enti ne man didi wie bia nkampa ba tan de komda enya Ghana mpanimfo omdo wo komda dia fifido mpanimu wia no mo dia mam say monyena mo atudompe o ma ye say nkra mama aye kopedompe right you mama Ghana for hu say they are not there to serve but o mo buy say they are there to enrich themselves enti e besere right mama hyehyɛ ne nkɔfom hobi na Ghana ni ono so owo fom ono so feeling for na sabe Paul nso yimpa ne ba medima no wasi na ba kɔbra me kɔd me fa woda we e ma me wofa ase ne din e de Irene madam Irene ono no owo otumase krobo no owo na na twede ampo yankopɔn e de afe ba ko aka ne mfe ho ono e na woye Irene boutique on the da no e ne dia enti na yankopɔn de afe ba ko aka ne mfe ho a ye kase yankopɔn hya ne pa na onye ne kese o mpege ne fra dom kwa dom ekwatenten no nyini kire ne yesre de ama no happy birthday me wa fa se ya udin e de madam Irene a wo e na wo yuna e de ma Irene boutique no no e wo otumase krobo ya me nhira opinu a woda no onya ne soron kokora we efiri madam fo ba kwa ne din e de John Tete okọ the Church of Pentecost na ono na kana me ne wo kantamanta se ba sisi ye de wa kopie mo danso ma side ho enti John Tete no se yemfa woda so ko we yemfa madam Irene ya me nhira na woda no onya ne soron kokora opini right me da se kodo wade nyina the mayor of Accra around Michael Papo-Aloti ene Papo-Aloti mayor ne ba okay did the birthday senior man himself that's fine and no mayor ba did the birthday so happy birthday and come out mayor ba odin the birthday and then the din e de Michael ni Papo-Aloti Michael ni wafa din ni nyina and we pick up our ni phone o send papa and happy birthday and come out Michael ni Papo-Aloti o papa mayor of Accra so ma happy birthday ni na be penny papa wakoma so ade nyina no embra mu fama so this one is coming from your dad the mayor of Accra was what we show happy birthday Michael ni Papo-Aloti na wa woda nyankopon hwa na afi wakoma so ade nyina embra mu fama kodwo ansa na mekono nipa ba ko a wotie DLFM ma ade nyina Empress Yvonne okay e wo London na ade ato Empress Yvonne ani yes de ade ato na na nya ono na eyi nso akwa ye nkuja wo ba pani ya poku akonadu adodo na bo ne mra ne se Auntie Mary na ye no eba so e wo asuofi asaman eye kotonima bosum ya de toso dunsia won fimpim ye no ni aduonu nsia so wo ba pani ya poku akonadu aka Auntie Mary eye no eba so e wo asuofi asaman from the 16th of May to the 18th of May eba so ewo Ethiopia asama nti no ehun hyehye no eyi akwa ye nkuja nti Empress Yvonne ana fe ni nuanom nyina se eye akoye nkuja no momra meja mo na fe won kata won maame wo ba pani ya poku akonadu akiri krakrakrakra tikwadwo ehun komo no eno no nyame kopon cheche ne were na de wa hodi bia no e bom pai se yankopom de pam ono abaya de nyina ye ntine ma ono abusua ni nyina hyeden mo mo nyina kafra na yankopom koso a encheche ono mo were na pepa mo nim nisu and yenchia Misofoliata adenta container incoming MPP constituency chairman ana ko mechia no Misofoliata mechia pa obeba o mota mo nso ye ntina ma wa ye din no nti mechia no na abusua nyina no pa yenchia kese nkoma wo mo right adano so yakọ takrade oh yeah hey ye we ese fita saka de kopie mutakwade tupa hwehwe yi ne mame pa na me hwe papa no o sa ana no me wo fa se ba me ma chese pa be ma de ma no se o mprepreche o pe be ma no se me wo fa se na wo fa se be wa betu no tete kwado can you hear wo kasama no we are on radio kwado ya go tell me ba o pe be ma no say
Any several lady am fast kuma. So what I say. Enti me se me fast dey se me hwe hu se mo fra ni nyina wade. Omo wade wi a. Na senior man me so ma wade twato. If you are no. Pa to pa. Ni kunu no. Ni din no Jate on. E din yes an te. Mr. Jate. Jante. Mr. Jante. Din no Etiapo. Nya mo fra din sa. Na me hwe combination na in fact a guy. Yes. Because we silver lady the bobra onye ni pekuma sa and me hwe Mr. Janten so a tum say yes me onye na because me hu so onye ne pa no hwe tom no see from nyame hira no the ye ka kire yen sister silver lady ni say in fact say wo twa nyame anim a nyame na ade ni merepam and me say if ya okay nipa ba ko no so wonfa ne nyame anim ko ne mpa bo ni angura silver lady ka ho nyame hira ne pa and me mpa bo nyanse yankopon mo munya awade mu de so asefo be hihye boni bi fa ho a na awade na den a ye pa no sum left and right ko yontie ko pie mo takrade picture ba ko ni we ko so e takrade so congratulations and koma Mavis ama Inshra Jante many aja man pa Mr and Mrs Jante ya Inshra wade so ye mpa bo ne say yankopon enye wo mokese kokompa bi a mo boye ansa ne yankopon aka o mabomu no yankopon masa abɔhye ntim na ye die ne kwatenten yesre de ama wo no na me twan sɛ e waka o mabomu sa na nche e hwe animu sɛ ne yanka sa afi nkwa bi ye de na yenya silver baby ande nyampa nie ase wani wo hopa na wati bi da awade no ye ne ma mienu na awade mu ane kura me fa ne sɛ miensa me mbodi me radio yi so papa no Kojo be da so na ka kire me wo fa ase Nana Jante wo fa Jante senior man Mr. Jante say njono no wase anasa wakonta no oh de bi ono be ma se ese me wo fa ase kuma nti ono be ye wase mesre na da me wo fa ase ni triven de pa to nkokro no ma me wo fa ase no ese Obia no konda so no is ka ko te no konda hu se ya mesre no onko kro na mame onfa ne sekusua agudie na ne saka no I am telling you so onfa no sika akọ onfa no listen onna na ne sekusua I see onfa nto ne nseyem onna na ne sekusua agudie ne yakopon de ahye ne nsem no so when ya obi di peche mate and no so me saka video bi and they were talking about Edin Bismarck. And, no, hold on. We've spoken to our lawyers. And at the right time, my name and Pennyfor will act accordingly to what we heard yesterday. Like how? I don't understand how. What I'm trying to say is, I saw a video yesterday. Friend Bismarck, I saw a video yesterday, and video me who you know, more than shit, my client the image, and will act accordingly. Say more than shit. Why? Video me who you know, and I'm making wasem. Me I chance on the video. And what did you see? What then are we here? Hey, your question on more trading ase. E din trase Bismarck. And you so okay say din trase there. Na Bismarck aba adwuma no ba be presentation there. Opani. E ho be hia say be bo eno no de aye no welcome. Na de ahia no kwan. Nipa de mrane ya de aboa nipa. Because me be adwuma na bo mrane o manage pa. E hye me nkura ne ntimi kura de mitisi obo akuro. Ene ye mo mrane ma Bismarck. Ene ye de ne wura mu. Ntimi I don't foresee anything wrong about that way. No say interpretation of names. Ana eba na aba no wunya ntie program ne da what ye ni da abrovu ne Mr. Prince and e be find the meaning of Prince ni wie betwa said ye ma Bismarck na wo ba adwuma ne yabo me so mo mfa na me de o mo si edin sa obeka last bi emra na no de ampofo eba afia obeka say ye ka so obi eye wo say a we ho sa wo say fo no o mo kire mi say o mo ye nipa bi a o mo nka no kore. Oh yes, or say amamre mu ne ya kan hihie mu no. Say ye ka edin or say ya. Wo mo no mo de o mo ye ne say. O say be nya adukura na o be ya adu say de na say ajerega. Onko to brebo mra. Ya ma na brebo, onko to mra. Okoya so wenyaja. Obedu ye nso a. Brebo no wo hia. Brebo no wo hia, brebo no so ahye. It means edin or say. Na wonnim na say what de eduka ho a
Wase no kra. Kwadwo din Bismarck. Meme bia de bi o ma yo ho monyo. Obeka se onye oba one ne na enso hia oba de obeye ne wo mpam nyame ni. Are you serious? Oh yeah, omuta yi tuntum. On hye den ho Bismarck o ye kokko. I think say Nyankopon share that bo Bismarck fo nyina tuntum. Yes, and omo ye pretenders papa. One oba tia onyine nim enkyere ne se oba we na menenity. Bismarck betumi ne yire ana ne girlfriend atena baby back nso na oye oba foforo like we ama so a Bismarck no wo ne nso omo wo innocent face on fence so ne se Bismarck epe massem party Bismarck any jema ho papa. You and we will act accordingly to what we heard yesterday. Program na say I will seal the host, the presenter, and the show. And the show. And the show. Ebusuani nyina ba so what over here say ne mo na adwa secret so ba so endra de je hono kwa na mama ni je adwuma no wo masua isi on se adwuma bi ho no ma ya achede ye nua ba sexy we adwuma we na ye na achede wanto wantua se edin ne beto ho a woni bibi ohwe so di ye o but Yankopon da nipa saya nipa kro no ene edin no ehun sunsanso no edi kire no prophetess sexy enti endra no me Bismarck fo aminim wo mo no endra de okan e say lotu anke tuisho anka me die too direct a boy picking crying eto ya pa Bismarck fo aminim wo me say Bismarck fo aminim wo mo ne din no ne kire mu ne the opening difference be any. It's a personal attack when we act according to personal that. Attack. We act. This is not a personal attack. We act. Could you ask me see we act? Your names and meaning. We act. Oh, you tremor. So you hear from us. But no credit woman says, man be say you hear from us. Say, call him na no credit so. So me say, what to bo a buyer to me sign. Tien you. We be to me the aqua court equipment damage. But enya da we be try so fra and then perfume be si wo. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. As I can say, I'm executive producer. In Shraba Kwajo maybe. Or some more Kwajo Kwazigi B. And then Michael said, DJ Mario, and your social media. And so Bismarck do say, this is pause by we get to DLFM. You're from Hitman. Good morning. And enjoy the rest of our programs. A new slate. Like Barack say, yes, I can. Don't let the worries of yesterday hold you down on this lovely day. Well, look up in the mirror